laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu ala ala'ih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وسلك مسلكه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، ويرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انجرني الله تبارك وتعالى كنكو الله جل وعلا taguɗo en o waɗi en ɓi adam, kanko allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo en o waɗi en julɓe, kanko allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo en o waɗi en e ɗeɗo moften elaɗo on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kanko allahu jalla wa ala taguɗo en o waɗi en ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko jokkuɓe oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam. en jarnimo kanko allahu tabaraka wa ta'ala e dow oɗo nema mo tawi ko kanko ɓuri teddude, ko kanko ɓuri mawnude e dendagal nemaji ko allahu tabaraka wa ta'ala neminta ɓiɗɗo adama ka aduna ɗo. en jarnimo kanko tabaraka wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko luttuɗi ɗi o waɗani en. nemaji jomi meɗen ɗin jalla wa ala e dow meɗen ɗi mawni. nemaji makko ɗin kanko allahu tabaraka wa ta'ala e dow meɗen hiɗi ɗuuɗi. nemaji makko kanko allahu azza wa jalla ɗi o waɗani en ɗin anda ittiri majji, andano ɗi foti si wona kanko allahu jalla wa ala wahdah. oɗum o wi'i wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. allahu tabaraka wa ta'ala o wi'i en wonde o okki en o waɗani en kala ko tawata gurdam meɗen ɗan no landi, kala ko tawata wonkiji meɗen ɗin no landi e wawata wonde ɓaawo muɗum. kanko allahu o wi wonde si tawi hawri enen ɓeeɗo jiyaɓe makko en jogodiri, en jonnidiri haqqille fiye wawu andure nemaji makko ɗin kanko allahu tabaraka wa ta'ala no ɗi foti, e wawata andude ɗum. ko waɗi hiɗi mawni hiɗi tiiɗi. eɗen jarnamo kanko allahu tabaraka wa ta'ala e dow ɗi. ko waɗi kanko tabaraka wa ta'ala no waɗɗi e dow meɗen yen jarnumo jarnugol mo ngol kadi wona e sabu ha kanko allahu jalla wa ala o tabintina ɗiɗo nemaji e dow meɗen.
no karmokoɓe ɓen ɓe makiri noon fa bishukri tasdadu ni'am wa bishukri tadumu ni'am ɓe maaki kamɓe karmokoɓɓe wonde si allahu tabaraka wa ta'ala neminima nema hiɗa faalayo on ɗon nema o ɓeydo haray ko ya ɗettu on ɗon nema yettiramumo kanko allahu tabaraka wa ta'ala jarniramo on nema siɗa faalayo kañum ɗin ɗon nemaji ɗi duumo wona ya yeddirmo kanko allahu tabaraka wa ta'ala nema ko o waɗanmako oɗo waɗi si o wi wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid allahu azza wa jalla o wi ande dey tuma nde joomi moɗon o andini o ɓangini wonde si tawi hawri on jarni nemaji makko ɗin kanko allahu tabaraka wa ta'ala o ɓeydanayo o wi si tawi le hawri on ɗettiɗin nemaji ɗi kanko allahu o nemini on o yeddirimo ɗin haray ande lette makko ɗen kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko lette ɗe tawata ko lette sattuɗe ko lette tiiɗuɗe aray eɗen udditira ndeɗo yewtere meɗen jarnugol mo kanko allahu jalla wa ala e dow dendanigal nema ko o waɗani en mi seedike wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewalngal sina allahu tabaraka wa ta'ala gooto mi seedike wona noon wondema nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam koɓe jiyaɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala nelaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala en torki allahu tabaraka wa ta'ala yo ittu e yurmede makko nden e moƴƴere makko nden e ɓural makko ngal kanko allahu jalla wa ala o ɓeyda mantore makko nden e dow nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ɓeyda kisal makko ngal e dow maɓɓe e dow dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko o gomɗinɗo e kala neɗɗanke artuɗo jokkingol ɗo laawol maɓɓe ha ñalande dargal aray si ɗum feƴƴi ko onon yo siɓɓe julɓe e hewrike on nduɗo hiwrandu islam salminago islam salminago iman salminago ngo julɗo kala julɗo hani hiwrade siɗɗo makko julɗo salminago ngo allahu suɓi o mawnini kanko allahu tabaraka wa ta'ala o teddini ɗum ha o waɗi ɗum yo julɓe ɓen salmodirir ɗum ka aduna ɗo o waɗi ɗum kanko allahu tabaraka wa ta'ala salminago yimɓe aljannaji ɓen si ɓe natoyi ka aljanna kanko allahu o waɗi ɗum salminago ngo o salminta ɓe kamɓe yimɓe aljanna ɓen o waɗi ɗum kadalika salminago ngo malaikaɓe ɓen tigi salminta kañum yimɓe aljanna ɓen jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ano ardi noon ka hadise abi hurairata radiallahu anhu wonɗo ka sahihu lbukhari nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde nde joomi meɗen tabaraka wa ta'ala taguno adama alayhi salatu wassalam kanko allahu tabaraka wa ta'ala o yamirnoɓe kamɓe adama yoɓe seeno ɗon ɓe tawa dental malaikaɓe ɓe salmina ɓen ɗon malaikaɓe kamɓe adama alayhi salatu wassalam ɓe immi ɓe seeni ɓe tawi dental ɓen ɗon malaikaɓe ɓe makani ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah malaikaɓe rutti ɓe maaki wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi adama alayhi salam ngoɗo salminago ngo salmodirirɗa an e ɓeɗo malaikaɓe ko ɗum ɗo woni salminago ngo mi waɗi ngon hakkude geɗal ɓe maɗa ɓen ana mum ko ɗum ɗon woni salminago ngo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala shar'inani en yen salmodirir ɗum ka gurdam meɗen aduna allahu jalla wa ala mawnini ngo salminago o waɗi gomɗinɓe ɓen si fottoyi e makko kanko tabaraka wa ta'ala kamɓe gomɗinɓe ɓen ko ngoɓe salmodirirta joomi mi wi wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam o wi hiwrandu ɓeeɗo yimɓe gomɗinɓe ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe yimɓe aljanna ñande ɓe hawroyi e joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala ko ngoɗo salminago woni ko ɓe mbugodirta o wi wa tahiyyatuhum fiha salam hiwrandu maɓɓe ɗum ka nder aljanna ko wonoyta ko bugodirgol
ngol ɗo konngol kisal o ɓanginani en wonde malaikaɓe ɓen e hoore muɗum ko ɗum ɓe salminiroyta yimɓe aljannaji ɓen si ɓe tolnudeɓe ɓe sannudeɓe ka nder aljanna. allahu wi walmalaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ddar. allahu wi malaikaɓe natiranoyay ɓeɗo yimɓe aljanna dambuɗe ɗen ɗe dendagal majje hara malaikaɓe ɓen no sanna ɓeɗo jiyaɓe allahu laaɓuɓe, malaikaɓe ɓen no tolna ɓeɗo jiyaɓe allahu moƴƴuɓe, kañum malaikaɓe ɓen no werna ɓeɗo jiyaɓe allahu tabaraka wa ta'ala waliyaɓe makko. kamɓe malaikaɓen ɓe makanaɓe salamun aleykum, onon kisal woni e dow moɗon, ka wonɗon ɗo on tampata, ka wonɗon ɗo on soñjotako, ka wonɗon ɗo on anata, ka wonɗon ɗo on mapotako, ka wonɗon ɗo ko on laamotoɓe laamu ngu tawata on follotako e muɗum. nemaji ɗin kadi ko duumotoɗi ɓeydotoɗi e dow moɗon pooma. ɓeynaɓe salamun aleykum kisal woni e dow moɗon bima sabartum, sabu ko muññinoɗon kon ka gurdan aduna, yi'uɗon piiji ɗi tawata koɗi pellet. allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri o yo waɗu wakkiliɗon ñoƴƴuɗon wonkiji moɗon ɗi wawuɗon wadde, ƴiwɗon kadi piiji ɗi kanko allahu jalla wa ala o harmini e dow moɗon, tawi wonkiji moɗon ɗin no piddano ɗum kono mawninɗon mo kanko allahu azza wa jalla, huluɗon mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala, ñoƴƴuɗon wonkiji moɗon ɗi woƴƴitiɗon ɗin piiji harmuɗi. ko wona noon koddoriyeji ɗi kanko allahu jalla wa ala o liɓata e dow moɗon, foti ko nawnaje ma ko ɓillare e ko nandi sifa ɗin ɗon piiji, muññoɗon jaɓon ko koddori e joomi moɗon tabaraka wa ta'ala. malaikaɓe wiya ko ɗum ɗon woni sabu ha natuɗon e ɗan ɗon gurdan ɗan tawata ko gurdan aljanna. ɓe wiya ɓe fa ni'ma uqba ddar, joomi meɗen tabaraka wa ta'ala tigi ko ɗum ɗon o salminiroyta ɓeɗo yimɓe aljanna ko salamun qawlan min rabbir rahim, ay konngol kisal e hoore ɓeɗo yimɓe aljanna ɗum ko konngol iwrugol e makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala. hare ngoɗo salminago teddugo salminago mawgo, mi salmini on ngoɗo salminago haray si ɗum feƴƴi inchallahu jalla wa ala e karmokoɓe meɗen ɓen ɓe waɗani e muqaddima maɓɓe on, ɓe maaki e muqaddima on piiji ɗi tawata ko piiji ɗuɗuɗi. haray miɗo wi'a allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'al li khayran mimma yadhunnun. haray en jooɗiɗo takko mon ɗo on, ma ana illa tuwaylibu ilmin saghir, mi wonali si wona ko mi ɗaɓɓowo gandal mo tawata kadi ko taaliba on to so kunni wonkun ɗaɓɓude ngal ɗo gandal. ara eɗen tori allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓe jantiɗo hiɗe wiya ɗum ɗon no wona yela. yo allahu tabaraka wa ta'ala waɗu en en fof meɗen karmokoɓe ɓe tawata ko noddanayɓe kaɗo diina makko, noddanayɓe oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, tawa ɓe wowlata siwana konngol allah e konngol nelaɗo alayhi salatu wassalam, ɓe firira ɗum ɗo no ɓeɗo ardiɓe moƴƴuɓe ɓe famirino. haray si ɗum feƴƴi yewtere meɗen nden e oɗo kikkiɗe tedduɗo inchallahu jalla wa ala, ɗum ko yiilotoɗum e toɓɓere no wiye rihlatul insani, bi mana setew oɗo neɗɗanke, setew oɗo ɓandinke, setew oɗo adamayankejo. ko waɗi noon neɗɗo kala neɗɗo eɗen andani hoore meɗen ko hay goto e meɗen sikkitaki ko tawata yimɓe ɗiɗo e meɗen lurra wonde enen ɓeɗo wonɓe e ɗanɗo gurdan aduna wana ɗo wonnoɗen ko en arɓe ɗo, ko wana noon enen ɓeɗo wonɓe e ɗanɗo gurdan aduna wana ɗo lutteten, ko en lumbayɓe kadi yaha e gurdan goo. ɗan gurdan kadi ɗan yaten e muɗum ɗon woni alhayatul barzakhiya, wana ɗon kadi woni hattirde meɗen ɗen ko en lumboyayɓe ɗon yehoyen ka alhayatul ukhrawiya. si en hewtoyi e ɗan ɗon gurdal laharayanko jam haray ko gotel e piiji ɗiɗi won ɗon.
ko imma daru naimin ay ida amilta bima yurdi l ilah fa in khalafta fannaru ko imma wonanama galle ɗe tawata ko galle hebbinade nema woni oɗo aljanna si tawi a golli ko weltinta kon allahu tabaraka wa taala tawa ko ɗaɓɓuɗa koyo kanko allahu azza wa jalla o welto si tawi le hawri a lundike ɗum ɗon a golli ko tikkintamo kanko allahu jalla wa ala haray andu ko gollanɗa ko ɗen galle ɗe tawata ko galle yiide haray noon nguɗo setew ko tawata goto kala e meɗen no e muɗum haray ko fi nguɗo woni ko joɗɗini en hande e oɗo kikiɗe tedduɗo e ndeɗo juulirde nde tawata ko jiyande e cuuɗi allahu tabaraka wa taala e hoore ndiɗo leydi makko si tawi hawri innama oɗo rihlatul insani bi mana ko wiyete kon setew oɗo ɓandinke oɗo neɗɗanke no hanani goto kala e meɗen kaw andintine ɗum ɗo no hanani goto kala e meɗen ka o miijito ɗum ɗo no hanani goto kala e meɗen ka o tasko ɗum ɗo hattirde taskagol fi honɗum fi en andu ko ha honto hanuɗen mawninde joomi meɗen tabaraka wa taala fi honɗum yen andu ko ha honto bi mana hanuɗen jogitade ɗan ɗo gurdan aduna fi honɗum fi en andu ko ha honto woni ko hanuɗe yanganade ɗan ɗo gurdan ɗan tawata ko gurdan lahara yanko janɗan ɗan rutteteɗen e muɗum ɗam aray oɗo ɓiɗɗo adam wono jantorde noon goto kala e meɗen no hani landade hoore muɗum kanko neɗɗo o wiya ko honto mi wonno ko atti mi arde e ɗan ɗo gurdan aduna ɓaawo mi ari e ɗan ɗo gurdan aduna kadi ko honto mi fokkiti oɗo neɗɗo no hani landade hoore makko ɗeɗo lande haray ko yowodiri e fiyake ko wiyete rihlatul insani bi mana setew oɗo ɓiɗɗo adama ɗum no fuɗɗanimo kanko oɗo neɗɗanke wasegol ko waɗi noon arande fiyake meɗen on fuu goto kala e men no andi ko wasegol si tawi hawri neɗɗo kala neɗɗo miijitike alhaali makko on o taway feƴƴi zamanuji ɗi tawata ko ɗuuɗuɗi zamanuji ɗi tawata ko heewɗi hari fewndo on tuma fi maɗa alaka wowlede fewndo on tuma hari a wonali hay e hunde wona joomi meɗen tabaraka wa taala o ɓanginiran en noon ka qur'anare makko teddune o wi hal ata ala al insani hinum min addahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira allahu azza wa jalla o wi hal ata ala al insani tawsi ari oɗo neɗɗanke oɗo istifham mo kanko allahu tabaraka wa taala o waɗi ɗo ko istifhamu mo tawata ko littaqriri bi mana lil isbat ko fi tabintingol oɗo waɗi so imamul qurtubi alayhi rahmatullahi ɓe maaki ka tafsiru maɓɓe wonde mana sifa ɗum ɗo mana muɗum si innama hal ata ala al insani walla si innama hal ataka hadithul ghashiya ay mana muɗum qad ata ay qad ata ala al insani hinum min addahri lam yakun shay'an madhkura jomi meɗen tabaraka wa taala o wi pellet gomɗi ari e dow oɗo neɗɗanke kala neɗɗanke ari bi mana e mama soro maɗa ari kadhalika e soro maɗa ari e pati maɗa ari e baaben maɗa ari e biro maɗa ari e maɗa an tigi e hoore maɗa hinum min addahri sanga e nder ɗan ɗo gurdan sanga e ɗiɗo zamanuji ko tawata lam yakun shay'an madhkura kanko oɗo neɗɗanke hari o laatanoki fewndo on sa'a ɗon hay e hunde nde fi muɗum wonano yewtede si tawri hawri en taskike ɗo moƴƴa enen jooɗiɓe ɗo ɓen en dendagal meɗen se wi duuɓi temedere ko tawata ko aɗo hande en fuu meɗen hiɗen felliti hattirde fellitugol fewndo on sa'i ɗon hari fi men alaka wowlede e hoore ndi leydi fewndo on sa'i hari en wonali hay e hunde fewndo on sa'i ɗon hari ko woɓɓe goo joomi meɗen tabaraka wa taala waɗi e hoore ndiɗo leydi idan an oɗo neɗɗanke ɗa hani taskitade moƴƴa wonde maka arande laawol kunta maduman
hari ko a neɗɗo mo tawata ko a wasaɗo wonno ene noon ka wonnoɗa ɗon wasaɗo hiɗa sikka wonde ko baaben ma woni ko woodinma walla hiɗa sikka wonde ko biro ma woni ko woodinma ka hiɗa sikka wonde ko bolonɗa maɗa on woni ko woodinma ka hiɗa sikka ko oɗon aduna woodinma walla hiɗa sikka ko an tigi woni ko woodini hoore maɗa bal ko woodinma ko allahu tabaraka wa taala wahdah ko allahu jalla wa ala gooto ko kanko tun woni ko woodinma ittuma e waasede o adduma kanko allahu tabaraka wa taala e ɗan ɗo gurdam ko attile kanko allahu jalla wa ala o addudema e ɗan ɗo gurdam bi mana o wurnudema o wadde wonki e maɗa an oɗo neɗɗo kanko allahu tabaraka wa taala o rewnunoma e laawi goo si tawi en daari moƴƴa allahu jalla wa ala nde o ittunoma an oɗo neɗɗanke e ko wiyete waaseede kanko allahu jalla wa ala ko o waɗuma ko kullum maniyu woni kun ka keeci baaɓe maɗa o waɗuma woofonde kadalika nde tawata ko wonde ka calɗirangawol biro maɗa kanko allahu tabaraka wa taala ko ɗiɗo ɗiɗi woni ko o hawtiniri on saati kanko subhanahu wa taala o waɗuma toɓɓere maniyu o accuma e ɗum ɗon e nder balɗe 40 o ittuma e ɗum ɗon kanko jalla wa ala o waɗuma heƴƴere ƴiiƴam fendinde balɗe 40 o ittuma e ɗum ɗon o waɗuma huyre tewu balɗe 40 si kanko allahu tabaraka wa taala o waɗi ƴiye e maɗa kanko allahu azza wa jalla o neli oɗo malaikajo halfinanoɗo fiyakuji maɗa ɗin ka nder rangawol biroma on malaikajo ari wutti oɗo ruhu e maɗa an oɗo neɗɗo fuɗɗiɗa noon memminade ka nder rangawol biroma ɗum allahu jalla wa ala andintini o wi kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un allahu azza wa jalla o wi kayfa takfuruna billah ene ko ono yo ɓiɓɓe adam ko honno yeddirton joomi moɗon tabaraka wa taala ko honno salorantonmo kanko allahu subhanahu wa taala ko honno o wi'irta waɗe hunde kaari saloɗon wadde ɗum ko honno o wi'irta acce hunde kaari saloɗon wadde accude nden hunde tawile wa kuntum amwatan on laatinoke ko on mayɓe wonno fa ahyakum kanko allahu jalla wa ala o wurni o abdullah ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maaki wa kuntum amwatan on laatinoke ko on mayɓe wonno ay fi aslabi abaikum bi mana ka keeci baabiraɓe moɗon ɓen hari ko on kulloy maniyu wonno no jindude e on nokku ɗon hari ko on hunde wonno fewdo on saayi ko on mayɓe wonno fa ahyakum kanko allahu tabaraka wa taala o wurni on honto fi arhami ummahatikum ka nder rangaji neniraɓe moɗon ɓe ay kanko allahu tabaraka wa taala o ɗetti kunɗo kullum maniyu o ɗetti kadalika ndeɗo woofonde oɗo sonnajo o takkidiri ɗiɗo ɗini ko ɗiɗo ɗini innete an nutfatul amshaj oɗum waɗi si o wi inna halaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi fajaalnahu samian basira allahu wi menen nde gomɗi men tagi oɗo neɗɗanke min tagi oɗo ɓandinke oɗo ɓiɗɗo adama tawi ko min ittimo ko immorde e ko wiyete kon kullum maniyu gorko on e woofonde oɗon sonnaje woni ko min hawtiniri min yaltini oɗo ɓiɗɗo adama ko ɗiɗo ɗiɗi woni ko min mooɓidiri min taguma an oɗo ɓandinke an oɗo ɓiɗɗo adama jomi meɗen tabaraka wa taala ɓa o waɗima ndeɗo toɓɓere maniyu on saati o itti ɗon o waɗuma heɗɗere ƴiiƴan o itti ɗon o waɗuma huyre tew nden huyre tew kanko allahu jalla wa ala o saltini e mayre tendangal ɗeɗo tere maɗa o waɗi ƴiyal e muɗum walla ƴiye e muɗum kanko joomi meɗen tabaraka wa taala o waɗi wonki e maɗa o accuma ka nder rangawol biro maɗa leyru embere ko o faala kanko allahu jalla wa ala e nder ɗum o fonnidiri darde maɗa nden ha moƴƴi o taguma tawi o ɓoylaalima kadalika o feppidiri tere maɗa ɗen kanko allahu jalla wa ala o waɗi teral kala ka ngal woni ɗon nde hewtuno ka yalta o newinanma laawol kadi yaltuɗa tawi ko a hisuɗo hay hunde a jukka yaltuɗa tawi ko a hisuɗo tawi hay e hunde bona e maɗa ɗum kanko allahu jalla wa ala o wi ya ayuha nnasu in kuntum fi raybin min alba'thi
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الله جل وعلا ويهيك أنو يمبه ستوي هوري أنو هيدون سكتي ستوي أماي ɗiɗo ɓalli moɗon ɗi ñoli ɗeɗo tere moɗon ɗe kuntitike ɗiɗo leeɓi moɗon fof kadi boni ƴiye moɗon ɗen e hoore muɗum wuɗi wonti mbulla si tawi hawri hiɗon sikkiti men immintinoyeyon men artira on e gurdan ɗan tawata ko kesan on sikki wonde menen ɗum no sattani men allahu wi fa inna khalaqnakum min turabin ulamaɓe maki ay bi maana fa inna khalaqna aslakum alladi huwa abukum adama min turabin menen ndey men tagi asli moɗon o woni baabe mon adama alayhi salam koye ndi leydi woni ko men ittimo men tagimo o wi summa min nutfatin ay summa khalaqna zurriyatahu min nutfa yeeso ɗum men tagi noon hande kadi geɗalɓe makko ɓen kanko adama immorde e toɓɓere maneyyo min waɗi ɗon balɗe 40 summa min alaqatin yeeso ɗum men ittimo kanko neɗɗo men nattimo e ƴiiƴam fendiɗam heƴƴere ƴiiƴande tawata ko fennide ɗon kadi min accimo balɗe 40 o wi summa min mudghatin yeeso ɗum kadi min ittimo kanko neɗɗo on e oɗo alhaali heƴƴere ƴiiƴam fendinde min artirimo e nde ɗo huyre tew mukhallaqatin wa gayri mukhallaqa bi mana min waɗimo e sa'a goo ka woni huyre tewɗo yeru dumunde tawi hay e hunde yalta e makko e teral ka hewtunoɗon kanko oɗo neɗɗanke bi mana ka o heɓi ɗon e balɗe 81 ka nder reedu biro makko on saati hande kadi min fuɗɗi tagude e makko ɗeɗo tere min fuɗɗi yaltinde e makko kanko neɗɗanke on e nden huyre tewɗon ɗeɗo tere makko allahu jalla wa ala o wi wonde wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma o wi menen meɗen ñimna e nder ranga wongol konko men muuyi ñimnude ha e waktu mo tawata ko waktu innaɗo ha e lajal ngal tawata ko happangal neɗɗo on o wona ka nder rangawol biro makko yeru ko allahu tabaraka wa taala muuyi e nder wonugol makko kanko neɗɗo on ɗon allahu jalla wa ala waɗanimo kanko neɗɗo on kadi bi mana ko mawni ko waɗi noon e nder rangawol biro makko ngol allahu subhanahu wa taala no waɗimo kanko boobo on e nder saakuwum kun sakuwum kun o woni e nder muɗum kanko allahu jalla wa ala mo waɗi nder ton ndiyan ɗan tawata ko ɓowruɗan oɗo boobo koye nder ɗan ɗon ndiyan woni ko o woni e mortade ay bi mana si tawi hawri biro makko no gollude golleji sattuɗi tawa si biro makko ɓoylike seeɗa o mortoto e ɗan ɗon ndiyan fiwata kanko ɓiɗɗo on goɗɗum heɓumo ton si biro makko duɗɗike duɗɗande ka reedu o morto e nder ɗan ɗon ndiyam fiwata hay e hunde heɓumo toon sakko goɗɗum jukkinamo kanko oɗo geɗaljo allahu jalla wa ala o accatma an oɗo neɗɗo e nder on ɗon alhaali ha e dumunɗe happaɗo kanko tabaraka wa taala e kudra makko on o waɗi yimɓe ɓen yeru ko ɓe happete kon ɓi mana yeru ko ɓe happana kon ka nder rangaji biro maɓɓe no serti ɗo woodi woɓɓe goo ko ɓe andanɗa hoore mana ko ɓe ɓe heɓata ka nder rangawol biro maɓɓe hay lewru timmudu tawa reedu ndun e hoore mayru ndu yani woɓɓe goo yahay ha ɓe heɓa lebbi 4 si reedu ndu yana woɓɓe goo ɓe yahay ha ɓe jibine lebbi 6 tawa hiɓe wondi e wonki tawa hiɓe woni yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko neɗɗanke timmuɗo woni ko yalti ɗo woodi woɓɓe goo ɓe o naɓata kanko tabaraka wa taala ha lebbi 9 ko ɗum ɓuuri foolude no woodi woɓɓe ɓe kanko subhanahu wa taala o accata ka rangaji biro maɓɓe ɓe heɓa hitande e ko fayi woɓɓe duuɓi 2 woɓɓe jantanama ha duuɓi 3 ɗum ɗo ko jiha num e mbawdi makko kanko allahu jalla wa ala waɗi o holli e wonde goɗɗo no jibineta ko lebbi 6 e andi e zaman usman ibni affan radiallahu anhu sonnajo goo o resano kanko sonnajo mba o resama ɓawti ɗum woni lebbi 6 o jibini usman ibne affan ɓa ɓe humpitike ɗum ɓe maaki oɗo sonnajo o ardu e reedu ka gorko makko on si wona ɗum o wawata jibinirde lebbi 6
Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ɓaɓe humpitike ɗum ɓe makani Uthman ibn Affan wonde sonnajo no wawi jibinirde lebbi 6 timmuɗi tis ɗum kadi jomi meɗen tabaraka wa taala no ɓangini ɗum ka Qur'an ɓe maki Allahu azza wa jalla wi en walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma arradaa kanko Allahu jalla wa ala o wi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kanko jomi men o wi wonde ɓen sonnaɓe ɓe tawata ko jibinɓe sonnaɓe ɓe tawata ko faalaɓe muyninde geɗal ɓe maɓɓe ɓen ha muynande nden timma tawa ɓe ɗuytaali hay e hunde ɓe fawali hay e hunde tawa bobo on muyni ha muynande nden timmi tis Allahu wi yo ɓe muyni geɗal ɓe maɓɓe ɓen hawlayni kamileyni duuɓi 2 timmuɗi tis hara ɓe tuttinaali oɗo ɓiɗɗo maɓɓe ɗiɗo enɗi makko kanko oɗo sonnajo walla kamɓe ɓeɗo sonnaɓe joni noon muyningol ngol e hoore muɗum ko timmi ko jomi meɗen tabaraka wa taala wi ɗum ko duuɓi 2 mana muɗum ɗum ko lebbi 24 ko wana noon kanko Allahu tabaraka wa taala o wi e aya goo wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra o wi saawugol bobo on e entugol mo ngol fof ɗum waɗa e nder lebbi ɗi tawata ko lebbi 30 joni si tawi en ɗetti e entugol mo ngol e saawugol mo ngol fof lebbi 30 tawi le hawri haqiqatan kanko geɗaljo on ko duuɓi 2 woni ko timmi kon sen itti ɗum ɗon e nder lebbi 30 lebbi 24 ittama e nder lebbi 30 ko luttata ɗon ko lebbi 6 kamɓe Ali ibn Abi Talibin ɓe maaki ɗum ɗo no holla en wonde sonnajo no wawi jiidorde lebbi 6 hara reedu ɗum ko ndundu heeɓi wona noon Allahu tabaraka wa taala o waɗi woɓɓe goo ɓe tawata ko sawaɓe ka deedi biro muɗum duuɓi 2 wona imam Malik imamu daril hijra karmokoɓe ɓen no jeeya e ko ɓe jantani imamu maliki kon e kaawe ko Allahu tabaraka wa taala waɗi e fi maɓɓe ko ɓuri e fandude e ko ɓe jantana kon ɓe waɗuno duuɓi 2 timmuɗi ka nder rangawol biro maɓɓe si biro maɓɓe jibini ɓe wona noon alhafid ibne hajar al asqalani kamɓe alhafid ibne hajar al asqalani e hoore muɗum sahibu fathil bari bi sharhi sahih al boukhari karmokoɓe ɓen no jantanime kamɓe e hoore maɓɓe e ko ɓuri bi mana hitande ko ɓe waɗi ka nder rangawol biro maɓɓe ko yata terlen duuɓi 2 ɗiɗo fof ko hollata en ko wonde Allahu tabaraka wa taala himo hattani kanko Allahu jalla wa ala mo mari kaweji mawɗi o wi kanko subhanahu wa taala si tawi hawri men nenni on ka nder rangaji biro moɗon ha e sa'a mo men happi on o wi summa nukhrijukum tifla yeeso ɗum min yaltina on tawa ko on bobowoy penwoyni hay hunde on anda hay hunde on wawata tawa on alhaali mo wonɗon ɗon ko yo walle fi yo ñaamu tawa on alhaali mo wonɗon ɗon ko yo waylite tawa on alhaali mo wonɗon ɗon ko yo ronde tawa hay e hunde on gaynata ko waɗi so tawi goto kala e men miijitike kanko neɗɗon o ndaari boobo ñande on boobo jiida a ndaari alhaali oɗo boobo a ndaari alhaali ma on an e hoore ma fewndo ka wawɗa ɗon a anditi wonde pellet ko ni an kadi yaltirnoɗa ka rangawol biro maɗa a taway wallahi Allahu tabaraka wa taala himo wawi kanko Allahu jalla wa ala mo hattani kanko Allahu subhanahu wa taala o wi wonde summa litablugu ashuddakum a yeeso ɗum min wurna on kadi ha yettoɗon sagatalaku moɗon ngun ono wi wa minkum man yutawaffa no woodi e moɗon ɓe tawata ɓe maayay hara ɓe wonali sukaɓe hara ɓe wa heɓtali sagatalaku maɓɓe ngon o wi ko wona noon no woodi e moɗon kadi man yuraddu ila ardali l umri likay la yalama min badi ilmin shey'a o wi meɗen wurna woɓɓe goo kadi min naɓaɓe ha ɓe nawyoya ɓe wonta boboɓe joni tawa hay a naatu hiwriɗaɓe hayti ko a geɗaljo maɓɓe ɓe anditatamo si ɓe landikema ko an hombo a sifike si a yaltiti kadi a arti a landikeɓe kadi e hoore muɗum kamɓe e hoore maɓɓe on no a yewtidi e maɓɓe kadi ɓe landitotoma kadi ko an hombo ɗum ɗo kanko Allahu tabaraka wa taala ko hattande makko molanade ni idan ɗum ɗo no hani hollude goto kala e meɗen wonde kanko oɗo neɗɗo yo o andu hari ko o neɗɗo wasaɗo mo wodanoka
ko hombo wodinimo ko Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala koye hoɗum kadi woni ko ittuma o taguma ngoɗo neɗɗo ko immorde e ko wiyete kullu maniyu kañum ma e ko wiyete wofonde oɗo sonnaje woni ko o hawtidiri kanko Allahu jalla wa ala o taguma. Oɗo waɗi si tawi Allahu tabaraka wa ta'ala o feli moƴƴa ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe darike yeddugol mo kanko Allah. ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata o yamiriɓe ɓe salike waɗugol. ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe itti hili ɓe holli wonde ɓe haajaka e kaaɗo diina makko kanko Allah tele ko kanko tagi ɓe itti ɓe e koko o jantani en ɗo. Allahu wi alam nakhluqkum min ma'in mahin. ene e menen men tagali on immorde e ndiyam ɗan tawata ko hay fuɗan fa ja'alnahu fi qararin makin. min ɗettiɗan ɗon ndiyan e hoore muɗum min waɗi ɗan e nokkure nde tawata ko deeƴude ka neɗɗo o wonata ɗum woni nder rangawol biro makko ngol. o wi fa qadarnahu fa ni'ma alqadirun. min eɗɗi kadi oɗo neɗɗo ha e gasi immorde e ɗan ɗo ndiyan tawi pellet si a ndaarimo tawi min moƴƴi eɓɓoɓe ndaaramo tawa Allahu jalla wa ala no tagirimo noon darde makko nden no feewi et ndaaramo tawa Allahu tabaraka wa taala no waɗi teral gotal kala e makko kangal hani wonde ɗon ko pellet si a ndaari ɗum ɗo a taway Allahu jalla wa ala o moƴƴi kanko Allahu subhanahu wa taala eɓɓo ko wona noon ango tabaraka wa taala o felma an oɗo neɗɗo wonɗo mo shirkande an oɗo neɗɗo duumiɗo e bid'aji an oɗo neɗɗo mo tata ko a yarowo beere an oɗo neɗɗo suɓiɗo heɗagol musique an oɗo neɗɗo suɓiɗo yarugol ko wiyete beere an oɗo neɗɗo suɓiɗo fimugol dorobe an oɗo neɗɗo suɓiɗo amugol kañumma e yimugol an oɗo neɗɗo mo tawata ko a suɓiɗo kala ko innete yeddugol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kanko Allahu jalla wa ala o feluma moƴƴa o wima ya darti moƴƴa ko honɗum e hunde woni ko ittaɗa tagaɗa ndara siɗa hani yeddude oɗo Allahu jalla wa ala. o wi falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ibi innahu ala raj'ihi laqadir. Allahu jalla wa ala o wi hey o neɗɗo wonɗo lan salanade ɗo oɗo momi woni yamirde o yami sali oɗo momi woni haɗude o tewo pas o waɗa Allahu wi yo o ndaari koye honɗum e hunde taw mi itti o mi tagi o. si tawi kanko o anda hara yo andu khuliqa min ma'in dafiqin ko o tagaɗo itta e ndiyan ɗan tawata ko judduñidirayɗan yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib ndiyan ɗan tawata ko yaltayiɗan immorde e keeci oɗo gorko ka sonnajo on kanko ɗa yaltiranamo immorde ka ƴiye ɓernde makko. Allahu jalla wa ala o wi wosi tawi hawri a anda ko honɗum e hunde woni ko ittaɗa tagaɗa a wara e andude ko immorde ɗeɗo diye ɗiɗi woni kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko ittuma o taguma. o wi noon kadi innahu ala raj'ihi laqadir. o wi oɗo neɗɗo si tawi yehi ha dumunde makko on timmi o maayi ruttitoygol oɗo artiramo e gurdan kesan ñaawamo kanko neɗɗanke on jonnitamo ko handi e muɗum kon Allahu jalla wa ala taguɗomo on ka arande lawol sincimo tawi o wodaka on no hattani ɗum mo wawi ɗum kanko Allahu mo wawi. oɗum o wi qutila al insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassarahu thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara. Allahu jalla wa ala o wi huɗama oɗo neɗɗo kefeero qutila al insan ulama tafsir ɓe maaki ay bi ma'na lu'ina al insanu al kafir bi ma'na huɗama oɗo neɗɗo mo tawata ko kefeero yedduɗo Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu wi ma akfara ene ko honɗum fawi oɗo neɗɗo ha o woni kefeero o yeddi joomi makko tabaraka wa ta'ala ko honɗum fawi oɗo neɗɗo ha o tawi kanko ko suɓi ko salanagol joomi makko jalla wa ala. karamo koɓe go maaki ma akfara ma'ana muɗum ko yeddi Allahu kon e tagore nden fop ala ɓurɗo neɗɗanke kefeero yeddude ma akfarahu. o wi min ayi shay'in khalaqa ene ko immorde e honɗum e hunde nde woni joomi makko mo o yeddi on ko immorde e honɗum e hunde woni ko on tagi mo. Allahu wi min nutfatin khalaqahu ko immorde toɓɓere mani woni ko on tagi mo on mo o woni yeddude o salano
on Allahu jalla wa ala ko immorde e toɓɓere maniyu woni ko tagi mo fa qaddarahu o eɓɓi fi makko on haagasi kanko Allahu tabaraka wa taala eɓɓande nde tawata ko moƴƴere kanko Allahu subhanahu wa taala o holli en ɗum ɗo ko wona noon an oɗo neɗɗo mo andanɗa hoore ma aduna ɗaynima an oɗo neɗɗo mo tawata iblisu alayhi la'na foolima an oɗo neɗɗo mo tawata kiiɗo wonki maɗa e hoore muɗum ki fiɓima ki pooɗima Allahu jalla wa ala wi'uma ya ayyuha al insanu ma garraka bi rabbika alkarim alladi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka o wi fi ayi suratin ma sha'a rakkabak Allahu jalla wa ala wi hey ko ayyo neɗɗanke hey ko ayyo neɗɗanke o wi ma garraka bi rabbika alkarim ene ko honɗum woni ko ɗaynuma ko honɗum woni ko hoduma ko honɗum woni bimana ko wayliti ɗeɗo haqqille maɗa wippima ha tawi a wona e neɗɗo salaniɗo Allah Allahu wiyay waɗu saloɗa Allahu wiyay accu tewɗa paswaɗa Allahu wi ko honɗum woni ko hoduma ɗaynuma janfima ha wawuɗa salanade oɗo jomi maɗa tabaraka wa taala alladi khalaqaka fa sawwaka on mo tawata ko kanko woni ko taguma o fonnidiri darde maɗa nden ha moƴƴi jes tawi si a ndaari hoorema ta a liƴƴora hay e nokku fa adalaka kanko tabaraka wa taala o feppidiri tere maɗa ɗen kadi o waɗali yiitere goo ka yeeso ma o waɗi wonde goo ka teppere ma o waɗali nowru goo ka hoore ma o waɗi wondu goo ka reedu ma o waɗali jungo goo ka walbo ma o waɗi wongo goo ka koyɗe ma ley ga o luutinirali kanko Allahu tabaraka wa taala koyɗe maɗa ɗen bal kanko Allahu jalla wa ala o feppindirɗeɗo tere maɗa ha moƴƴi jes o wi fi ayi suratin ma sha'a rakkabak kanko tabaraka wa taala e ndin mbaadi ndi tawata ko mbaadi ndi o muuyi mbaadi ndi o suɓi o waɗi labane kanko Allahu jalla wa ala o waɗɗindirmo e ɗum waɗi ko ɗum o wi en wonne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimi Allahu wi gomɗi dey menen men tagi oɗo neɗɗanke men waɗimo e mbaadi ndi tawata ko ɓurndi labeede ndin o wi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum kanko Allahu jalla wa ala o mbaadini on onon ɓiɓɓe adama ɓen o labini mbaadiji moɗon ɗin ɓuri fuu Allahu jalla wa ala waɗanɗoma ɗum ɗo ko honɗum woni ko salantoɗa o fii honɗum ko fii honɗum o wi'atama ya waɗu saloɗa wadde ko fii honɗum o wi'antama ya accu saloɗa accude ko fii honɗum o nelirta nelaɗo e maɗa o tippina deftere ha e maɗa kanko Allahu jalla wa ala o wiya ya jogi to nden deftere iwtira ɓaawo on ɗon nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam saloɗa wadde ɗum ndaara beele ndur wonkiji maɗa ɗin jokka ɗum ndaara weeli e foti gurdam aduna iwtira ɓaawo ɗum ndaara iblisu alayhi naala laawi ɗi o taƴamma ɗin naata e ɗin ɗon laawi saloɗa ɗoftagol mo kanko Allahu tabaraka wa taala tele heno ko ittuma e muɗum kon o taguma idan ɗono ko hunde nde tawata ko alhaali mo tawata ko e nokku ka adotoɗa wonde ɗon an neɗɗanke on ɗum woni e nder ngol ɗo rangawol biro maɗa ɓaawo Allahu tabaraka wa taala ittudema e koko wiyete waafeede kanko Allahu jalla wa ala o yaltinama wano wiiri noon summa sabila yassarahu yeeso ɗum laawol yaltugol ka nder reedu biro maɗa arta e ɗan ɗo gurdan aduna walla naata e ɗan ɗo gurdan aduna kanko Allahu jalla wa ala o newinanma ɗum yalta e oɗo aduna tawa hiɗa wullude sanga ko wonɗa e wullude ɗon tawa yimɓe ɓen no welti biro ma no welti ɓe jibini ɓiɗɗo baaben ma no welti ɓe jibinanama ɓiɗɗo kotiraɓe ma ɓen no welti ɓe heeɓi miñan jajiraɓe maɗa ɓen no welti ɓe heeɓi miñan siɓɓe kañumma e kawtal ɓe fof no welti tawa kamɓe hiɓe jalde an hiɗa wullude andita noon wonde ñande mayoyta ɓeɗo ɓe dendagal maɓɓe kadi ko ɓe daroytoɓe ɓe wulloyama haray wakkilo alhaali moɗon o luutodira wana luutodiriri noon ñande jibinaɗa a wulluɗa kamɓe ɓe jali ɓe welti eto hattirde etagol ñande mayoyta tawa si ɓe wulli nde ñanden haray an hiɗa jali hiɗa welti ɗum karmo kojogo maaki o wi yabna adama anta alladi waladatka ummuka bakiya wannasu min hawlika yadhakuna surura fa'mal li nafsika
fi yawmi mawtika ida bakaw dahikan masruran. Kanko karmokojo ngo maaki wonde ko ayyo ɓiɗɗo adam andu ko andey woni on neɗɗo mo tawata ñande jibinaɗa tawɗa wullude yimɓe ɓen takkomaɓe fuu ɓe welti. O wi fa'mal li mawtika walla fa'mal li nafsika, gollan wonki maɗa ken hattirde gollugol fi honnu an takuna fi yawmi mawtika ida bakaw dahikan masrura, fiya laatoyo an ñande mayɗa nden ka tawi ɗon biro ma no wulla, baaɓe ma no wulla, kotiraɓe ma no wulla, jaajiraɓe ma no wulla, tawi ko ɓen ɗon wonno weltinoɓe ɓe ñande wulluɗa, tawa nden ñanden an ko a neɗɗo weltiɗo wonɗo e jalde woni hotude ka jomi maɗa tabaraka wa taala. O wi yabna adama anta alladi waladatka ummuka bakiya wannasu min hawlika yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna fi yawmi mawtika ida bakaw dahikan masrura. Oɗo neɗɗo no hani wawdini, si tawi hawri ɓe wulloyima ñande mayɗa a wulli hoore ma an kadi nden ñanden hara fi maɗa on boni. Si tawi ɓeɗo wulloyima ñande mayɗa an kadi a wulli hoore ma nden ñanden taway an oɗo neɗɗo a hayrini hoore maɗa. Joni noon yalta e ɗan ɗo gurdan aduna tawa hiɗa wulla, tawa hay si tawi a wullali woɓɓe aray tappama, woɓɓe aray ɓe ɓuccama, tawa ɗum ɗon fof ko fiya waɗu hito wulla. Yalta noon e ɗan ɗo gurdan aduna hande kadi a arti kadi e gurdan ɗan tawata ko gurdan ɗan andanɗa hoore maɗa, ñameteji maɗa ɗin ko Allahu jalla wa ala tagiɗi, jaram ko wonɗa yarde kon ko kanko Allahu tabaraka wa taala tagi, ɓornateri ko wonna ɓornade kon ko tagudi makko, ndiɗo leydi ndi wonɗa tippude e hoore muɗum ko kanko jeyi, ndu hendu ndu wonɗa e fofude ko kanko jeyi, ha hande goɗɗo landaki ma ya yoɓu facture ndun hendu ɗon. Ko wona noon an oɗo neɗɗanke mbaɗɗateri kala ko wonɗa ƴewde e hoore muɗum ko tagudi makko kanko Allahu ko eltande makko. Oɗum o wi walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahri wa razaqnahum min altayibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allahu jalla wa ala o wi ko pellet gomɗi menen men tagi ɓiɓɓe adama ɓen men teddiniɓe kadi teddungal molanangal. Inam wallahi Allahu jalla wa ala teddini ɓiɗɗo adama teddungal molanangal. Kanko jomi men o janti yoga eɗen teddule de o waɗani en. O wi wa hamalnahum fil barri wal bahri, min taguɓe ha gasi min wanariɓe kaɓe fowto kamɓe ɓeɗo ɓiɓɓe adama, min taganiɓe bi mana mbaɗɗateriji ɗi tawata ko ɗiɓe ƴawata e hoore muɗum, mbaɗɗateriji rondotoɗiɓe kamɓe e dolle maɓɓe ɗen ɓe wona sengo dow ɗum ɗon tawa hiɓe ɓuttini. Allahu jalla wa ala tagamma mbaɗɗateriji goo ka hoore leydi ɗo tawi ɗin ko marɗi wonki. Si tawi hawri a ɗetti wona babu, si tawi hawri a ɗetti wona puccu, si tawi hawri a ndaari wona ngeloɓa, Allahu jalla wa ala o wi ɗum ɗo fof ko fiima an oɗo ɓiɗɗo adama o tagiri ɗum, ko rondo ma an e ko rondo kadi dolle maɗa ɗen tawa a rondanaki ɗe hoore maɗa. Kanko tabaraka wa taala o waɗani en kadi maɗɗateriji goɗi tawata ɗin ɗon ko alaji ko masinji moƴƴina. Neɗɗo on jomi men waɗani en ko wiyete velouru, kanko Allahu tabaraka wa taala o waɗi motoru, kanko tabaraka wa taala o waɗi otowal, kanko Allahu jalla wa ala o waɗi trewal, o waɗi ɗiɗo ɗi dennangal majji tawi kaka hoore leydi ɗon woni ko ɗi dogata. Eɗen andi veloru ndun ndu yahay kono no woodi veloru ndun ka wawata hewtoyde e no woodi yimɓe ko ndu wawata naɓude. Allahu jalla wa ala waɗi yeeso ɗon motoru, ndun motoru ɗon e hoore muɗum ndu yahay kono no woodi nokkeli go ka ndu wawata hewtoyde, no happa kadi ittiri ko ndu wawata rondade ko, o waɗi yeeso ɗum otowal. Otowal ngal e hoore muɗum no woodi ka wawata yaade kañum kadi no happana ko wona ittiri ko wawata rondade kon, kanko jomi meɗen o tagi trewal e hoore muɗum, ɗum ɗon kadi o waɗi ka hoore leydi ɗo tawi ɗum ko fiima an kanko Allahu jalla wa ala o waɗi. Ko wona noon kanko subhanahu wa ta'ala o waɗanma kadi ko rondoma bi mana mbaɗɗateri ndi tawata ndin ɗon kaka ndiyan jindata. Eɗen andi trewal e hoore muɗum no wawi jindude ɗo ha, kono si tawi maayo ngon juuti yimɓe ɓen ɓe tampay fi innugol ko ɓe moƴƴinana trewal ngal laawol e hoore maayo ngo. Ko wona noon trewal ngal ko wawi rondade o no woodi ko ngal wawata rondade. Kanko jomi meɗen tabaraka wa taala o tagani en ɗeɗo batoje molanade,
o cikki ɗeɗo ka hoore maayo tawi ɗeɗo batuuje ɗe rondoto ko mawni ɗe rondoto avion ɗe rondoto train ɗe rondoto otoje ɗe rondoto kadalika yimɓe ɗe renndo piiji heewɗi wona allahu wiri noon wal fulki allati tajri fi lbahri bima yanfau nnas tawi ɗeɗo ɗe e mawnude e teddude e rondagol ko ɗe rondi fof allahu jalla wa ala no joƴƴiniɗe ka hoore ndiyan ɗon ɗe ala mutude an si a ɗettiɗo kaajum ɓurkun e fandude a wallini kun ka hoore maayo ɗon kun dembata dow ko pellet kun yahay haali kono allahu jalla wa ala sabu yurmede makko e moƴƴere makko ka nemingol en kanko allahu jalla wa ala o jogiti ɗeɗo laaɗe ka hoore maaje ton tawa hiɗe rondi yimɓe sifaɓe meɗen hiɗe rondi kadi piiji ɗi tawata ko piiji nafayɗi jomi meɗen tabaraka wa taala o waɗani en ɗum kadi ko tawata ko rondoto ɗum en ka hoore maaje ko wona noon o waɗani en baɗɗateriji ɗi tawata ko wonayɗi ka weeyo joni si tawi hawri ko batowal ngal no inne ngal rondoto ko ɗuuɗi kono ngal neeɓay ka nder ndiyam allahu jalla wa ala o tagani en avion e hoore muɗum tawi ɗum ɗo ngan oɗo neɗɗo a immoto e leydi yaha e leyɗe goo tawa waɗali leer gooto immoɗa e leydi yaha e leyɗe goo tawa ko walereji ɗiɗi waɗɗa immoɗa e leydi yaha e leyɗe goo tawa ko leereji woni ko waɗɗa tawa an neɗɗo si a innano ko ya seppir koyɗe maɗe ɗen hewtoya ɗon fayda ko innete ɗo ya hewtoye ɗon hara fima o gati kanko joom men o waɗani en ko ɗum o wi wa hamalnahum fi lbarri walbahri o wi wa razaqnahum min altayibati min arsikiɓe kadi kamɓe ɓeeɗo yimɓe kamɓe ɓeeɗo ɓiɓɓe adama ñaameteji ɗi tawata ko laaɓuɗi inam an oɗo neɗɗanke si a ndaari dendagal arsikaji ko allahu jalla wa ala arsikuma kon a yiyay ko ɗi laaɓi ko ndaare moƴƴa ɗeɗo dimɗe ɗe joomi menen tabaraka wa taala waɗani so ndetti mangori allahu jalla wa ala laɓɓinde hattirde laɓɓingol ko waɗi ko ñaameten kon kanko allahu o suddi ɗum o waɗani ɗum forum tawi an neɗɗo on si a lesi koko laaɓi pos woni ko hendotoɗa lemunere wona noon kanko allahu jalla wa ala o tumbinde e forum mayre so ndetti kaabawal allahu tabaraka wa taala waɗi foronji heewɗi e hoore kaabawal ngal a aray itta ɗum ɗon tawa kaabawal ngal nder ton hingal laaɓi pos si a ɗetti tigare ko wona noon kanko allahu tabaraka wa taala o suddi tigare nden si tawi hawri a ɗetti koko allahu jalla wa ala waɗiri noon si a ɗetti buudi kanko allahu tabaraka wa taala o waɗiri noon siko bantara ma kappe ma pute ndaaruɗa ɗum ɗo fof joomi meɗen tabaraka wa taala no suddi ɗum ɗo tawa ko ya lesu ɗum ɓe hendoɗa ko laaɓi o wi wa razaqnahum min altayibat si tawi a ndaari mummunteji ɗin ka ñamata ɗum ndaara nagge ngen ka ñamata ɗum ndaara mbewa mban ka ñamata ɗum ndaara baalingi ka ñamata ɗum ndaara gertogal ka yaata ɗon ñaama ndaara bareeru e ñaariru ka yaata ɗon ñaama tawa an oɗo neɗɗo hay si a ñaamay a sooɗa e juuɗe maɗa si tawi ko aalawu ñaamirta a saƴƴitay ko siko e mira mum watta kadi a saƴƴitay tawa ɗum e ɗum muɗum kadi si tawi koko ittataɗo naɓa e nokku a ombay allahu wi wa razaqnahum min altayibati wa faddalnahum ala kathirin mimman halaqna tafdila min ɓurni ɓe e dow ko ɗuuɗi e konko men tagita ko ɓurnande kadi moolaname allahu jalla wa ala wi o waɗanima ɗum ko fi honnun allahu tabaraka wa taala waɗiranma ɗum an oɗo neɗɗo a sikku allahu jalla wa ala ko waɗiranma ɗum ɗo ko ɓa an a waɗanimo goɗɗum la a sikku allahu tabaraka wa taala ko waɗiranma ɗum ko ɓa o suusatama la allahu tabaraka wa taala ko waɗiranma ɗum ɗo ko moƴƴagol e maɗa an oɗo neɗɗo wakkiloɗa rewamo kanko allahu tabaraka wa taala tawa ngal dewal ɗon kadi ngal ɗeydatamo hay e hunde kanko allahu jalla wa ala ko nafoore ma an tigui e hoore maɗa ɗum waɗi si o wi en wonde waddirali en ka aduna ɗo fiituyi en luttirni allahu wi a yahsabu l insanu an yutraka suda e neɗɗanke sikku wonde ko addira ka aduna ɗo ko fiyo tertore ni hara o wiyatake waɗu o wiyatake accu ko kala ko welimo o watta ko kala ko mettimo o accata haala o wowlay ka o faala wowlude ko heɗete o heɗoto ko o faala heɗade siko yaadu o yahay ka o faala yaade siko ñaamete o ñaama ko o faala ñaamude siko ko yarete o yara ko o faala yarde siko ko memete o mema ko o faala memude kanko o sikku o wawa yaccirede ni ore ndi leydi ɗum ko bala ko ɗum allahu wi afa hasibtum annama halaqnakum abasan wa annakum ilayna la turji'un e on sikku menen ɓamen tagi on min waɗani on ko min waɗani on kon fof min addi on e ndi leydi koyon puyɗu fijon
ko ɗum sikku ɗon hiɗon tagira fi hunde mawnde ko ɗum woni ibadatullahi jalla wa ala wahdahu la sharika la. allahu wi wama khalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun. o wi min mi tagirali jinna ɗi dendangal majji e yimɓe ɓe dendangal maɓɓe siwana fiyoɓe rewan. allahu tabaraka wa taala o holli en ko o tagiri en koye waɗu ko wiye waɗu kon, tertoɗen ko wiyen accu kon, tawayɗen feppodiri e nelaɗo makko mo o neli e hoore meɗen on sallllahu alayhi wa sallam. ko waɗi ko ɗum ɗo innete al ibada. kono sen daari hannde ko jelo e yimɓe woni e foofude ɗo henndu ndu allahu tabaraka wa taala waɗani ɓe, tawa ɓe foofino hande wonde hay ɓe yejjitayi ɓe foofude. tomɓe ko ittiri yimɓe jelo woni foofude nduɗo, tawa e nder ñallal maɓɓe ngal ɓe annda ittiri ko ɓe yeddi allahu tabaraka wa taala. jemma maɓɓe on ɓe annda ittiri ko ɓe yeddimo kanko allahu tabaraka wa taala. ko jelo woni jooɗade ɗo ñaama ñaamete makko kanko allahu jalla wa ala haa ɓe haara, ɓe yara njaram makko kanko allahu haa ɓe haara, ɓe waɗɗo mbaɗɗateri ndi kanko allahu tabaraka wa taala o heltani ɓe, ɓe ɓorno coñci ɗi tawata ko ɗi kanko allahu o arsiki ɓe, ɓe yaaɓe feƴƴina ñallal maɓɓe ngal fof e yeddugol allah, ɓe feƴƴina jemma maɓɓe on fof e salanagol mo kanko allahu tabaraka wa taala. jelo woni wadde ɗum allahu azza wa jalla gooto anndi fi muɗum. an oɗo neɗɗo hiɗa yawa nduɗo henndu ndu allahu tabaraka wa taala okkorma hiɗa foofa ha ñande o jaɓiti ndu. ñande o jaɓi ndu kanko tabaraka wa taala hara o jaɓali ndu fof o ɗuytundu tum. misal muɗum si tawi hawri a nawniɗo tawi foofango maɗa ngon ala jottade, an oɗo neɗɗo foofango maɗa ngon ko foofango towitungo kara ha wonɗa foofirde, a naɓama ɗon e laptane, a branchama ɗon e machine ji ha gasi, ko pellet hiɗa felliti wonde ndun henndu ndu foofata ka machine ji ɗon ko facture woni ko windanteɗa. ko ɗum waɗi si tawi ɓe wi neɗɗo gooto e jeenoɓe e marɓe jawle aranɓe, kañum neɗɗo on o yanno o nawni ñande goore tawi nawnare makko nden no jeeya e muɗum angal wawugol foofugol ko tiiɗi. ɓe ɗetti o neɗɗo ɓe naɓi mo ka laptane, ɓe branche mo e ɗiɗo machine ji ha gasi, o foofi ɗon o woni ɗon ha allahu tabaraka wa taala ndikkini mo. ñande nden o wiyano o yaltay ka laptane, ɓe winnani mo facture, ɓe wallinani mo, o ndaari facture on ha gasi o wulli, ɓe landimo si tawi koko mbuuɗi ɗin ɗuuɗi kon o wulli, o wi wallahi makko na sabu ɗuuɗugol mbuuɗi ɗin o wullani ko waɗi mo mari ko o yoɓira ɗum. o wi ko honnugo anditi ko gila kanko oɗo neɗɗo ruhu o wutta ka ɓandu makko ka wonno ka rangawol biro makko, haa ka o hewti ko atti o yande nde ɗo nawnare tawi mo foofude hay bimbi gooto allahu jalla wa ala imminali malaikajo wi'i jonne mo facture ko o foofi henndu andun ko yo yoɓu ɗum. kono yeru koko o nawni kundumum nde ɗo o naati e oɗo laptane, ɓeɗo kañum landike mo yo o yoɓu henndu ko woni foofude kon. si tawi hawri allahu jalla wa ala wi'unomo kanko yo yoɓu ɗum ko honto o ittayno ɗum, o wi ko ɗum ɗo wullinimo kanko, ko ɗum ɗo woni ko wullini. ko wana noon a ɗetta ɗiɗo ñaameteji ñaamaɗi ha gasa, si allahu tabaraka wa taala hino yiɗi, bi mana simo muuyi kanko allah o okkorte ñaameteji ɗi ñaama ha gasa o jaggaɗi kadi ka reeduma taɗi yaltata. ɗum kadi ko tana molanaɗo. goto e lamɓe yaltiduno ñande goo e karmokojo wiyeteɗo ibnu sammak rahimahullah, ɓe yaadi ha e laawol lanɗo on ɗonɗa moƴƴa, lanɗo marnoɗo laamu janɗugu, lanɗo on ɗonɗa ɗon ka tiiɗuka. o fewti imam ibnu sammak, o wi yabna sammaki iltamis li kuban min alma'i, o wi iltamis li kuban min alma'i, o wi ko ayo ibnu sammaki, mi faalaya ɗaɓɓanoyan taasiwu ndiyan, ko waɗi mi ɗon ɗama moƴƴa. karmo kojo on ɗaɓɓanoye lanɗo on taasiwu ndiyan o addi, o jonni ku lanɗo on ko pellet mo renti fewdo on sa e lanɗo on no wembi ko wiyete ɗon ka. o fewti lanɗo on o wi ya sayyidi as'aluka billahi jalla wa ala qabla an tashraba law muni'ta hadha alkuba fadi kam tashtarihi. mi landoma sabu allahu ko atti a yarde, si allahu tabaraka wa ta'ala o wanno ɓeɓe mi yehi ɗo fitoragol ɓe ɗan ɗo ndiyam, ɓe inni wonde ko be sooda ɗan ɗo ndiyam, ene ko jelu jonnaynoɗa fiya soodu ɗan. lamɗo wi ashtarihi bi nisfi mulki, ashtarihi bi nisfi mulki,
o wi mi feccay laamu an ngum fecce ɗiɗi mi ƴetta feccere wotere mi jonna on jonnuɗoma ndiyam ɗan o laamo ɗum ɗon fiyo mi heɓu taasiwol ndiyam o wi lanɗo on as'aluka billahi ya sayyidi qabla an tashraba law sharibta hadha alma wa hubisa fi batnika fabi kam tashtari ikhraja si tawi a yari kadi ɗan ɗo ndiyan a soodiri feccere laamu maɗa ngun a heɓi taasiwol tew ndiyan a yari aɗon ɗitti few joni noon ɓa ko pelleti hiɗa anndi ɓanndu maɗa ndun ha toñƴinayi ɗan ɗum fof ko be goɗɗa heɓo e majja yaltay ɗan joni ɗum ɗon sokike ka nder reedu maɗa ɗon sokama innama ko be yoɓa fiyo ɗan ɗo yaltine ko jelu jonnata ɗan ɗo yaltine lanɗo wi ashtarihi bi nisfihi l akhar mi ɗettay feccere laamu al luttungu ngun mi joɓa ɗum ɗon fiyo ɗan ɗo ndiyan duwaɗa yaltude e ɓanndu anndu yaltu karmo kojo on fewtimo o maaki ishrab hanna akallah fa uffin li mulkin la yusawi sharbata ma'in o wi yaru yo allahu tabaraka wa taala ɗon ɗintine o wi woodi wislaamu aduna ngu tawata ngu fotata hay ko wi'ete yeru surɓande ndiyam enen hannde a maɗɗoto ɗo ñaamete ta golle maɗa nge makko fof ko a ɗetti a maƴƴike a ƴakki ha gasi nder ton on ko allahu azza wa jalla woni sendindirde o newinanama kadi ko duwa yaltude kon ko tata moƴƴana ɓanndu maɗa ndu yaha yaltina yara ndiyan ɗo yara jiiji yara jaramji sertuɗi an oɗo neɗɗo ɗum naata ka ɓanndu maɗa allahu jalla wa ala waɗa teral kala hendo ko ngal mari haaju kon e ɗum ɗon ko lutti kon tawi moƴƴana ɓanndu maɗa ndun o newinanama kadi yaha hibboya ɗum ɗum ko pellet no gasa goto kala e meɗen yi'i neɗɗo mo tawata ko nawniraɗo kalugol bawle neɗɗo mo tawata ko nawniraɗo kalugol bawle tawa kanko neɗɗon o yi pellet nokku ka bawle ɗe wonata ɗon heewi himo hatoññini yawgol hibboya ɗum kono laawol ngol faaɗingol uddi oɗo neɗɗo muusendi ko o naɓata kon ko kanko e allahu tabaraka wa taala tun anndi ittiri muɗum tawa noon an oɗo neɗɗo allahu jalla wa ala no waɗanma ko jantiɗen ɗo fof ka gurdan aduna ɗo an hiɗa ɗo tawa ala ko waɗa siwana ko iblisu alayhi la'ana woni almami ma ala ko waɗa siwana ko allahu wi kon waɗe ko ɗum salida ala ko waɗa siwana ko allahu wi kon acce ko ɗum wonɗa wadde ala ko waɗa siwana dogugol juulirɗe ɗen ala ko waɗa siwana ya wonu e ɗan ɗo gurdam ma allahu no addanma deftere wakkiloɗa wuura ha maaya tawoyamo kanko allahu tabaraka wa taala tawa nde a wawatano nde fontude janga tawoyamo kanko allahu tabaraka wa taala tawa nde a firali nde a anda ko honɗum o wowli e mayre ka aduna ɗo noon kala addanɗoma lettre haysi tawi ko e haala ka tawata anda hay hurufaje muɗum nden a jinday ha heɓa neɗɗo mo tawata ko wawuɗo ɗen ɗon hurufaje jonnamo o janganama on lettere ɗon o firanamamo kono ndeɗo qur'anare allahu jalla wa ala an a julɗo a jibinano e nder islam ɓura ha maaya taw hay fontugol ndeɗo inna oɗo aya koni janguirte a wawata tawa ndeɗo e hoore muɗum si janggama a anda ko honɗin joomi ma tabaraka wa taala wi'i nder ton ene noon an mi landoma ɓa pelletɗa felliti ko be hewtitaka makko kanko jalla wa ala ñande o landima ko honno wondirnoɗa e qur'anare ande wiyamo honɗum wiyamo honɗum a ala dogirde hayeno ko honɗum jaaboytoɗamo kanko allahu jalla wa ala landiti ɗum hoorema jonno wuura e ɗan ɗon gurdan wona ɗo kadi yeru dumunne gurdan ɗan tawata enen hiɗen kontiɗan ko gurdan juutuɗan gurdan ɗan tawata enen hiɗen kontiɗan ala ko ala e majjam gurdan ɗan tawata enen hiɗen kontiɗan ko gurdan ɗan tata ko molanaɗan marɗan qiima tawi haqiqatan allahu taguɗo ɗan on kanko himo andi ɗan ɓuri en kanko o sifanike en ɗan ɗon gurdan ko honno ɗan way goo sifa ko o sifani en ɗan kon sammaha allahu tabaraka wa taala bidduniya limada liqillatiha allahu tabaraka wa taala inni ɗan ɗo gurdan wonde ko gurdan ɗan tawata ko adduniya sabu fanɗugol majjan on e sabu tippitagol majjan heɓugol majjan valeur mo tawata ko valeur tippiɗo qima joltuɗo ko ɗum addi ha kanko allahu jalla wa ala o wi ɗan ɗo gurdan aduna adduniya kanko allahu tagiɗan ɗan ɗo ɗan enen ɗettuɗen sikkuɗen ko gurdan ɗan tawata ko haa ɗo arɗen
annabi nuhu alayhi salam ɓeɗo wuuri e ɗan ɗo gurnan duuɓi 950 timmuɗi. allahu wi walaqad arsalna nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ɓe waɗi e ɗan gurdan aduna ɗo duuɓi 950. imam ahmad bun hambalin rahimahullahu ɓe maaki ka deftere maɓɓe wiyetende kitabu zuhud. ɓe filli wonde annabi nuhu alayhi salamu ɓe landano ñande goo ya nuh kayfa wajadta dunya ko ayyo nuhu a wuuri e ɗan ɗo gurdan aduna 950 duuɓi ko honno an taskorɗa ɗan gurdan aduna ko honno yiruɗaɗa. annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ma wajadtu dunya illa ka baytin lahu babani tadkhulu min babin wa takhruju min babin akhar. annabi nuhu alayhi salatu wassalamu wuruɓe wa o dumunne mo jantiɗen ɗo ɓaɓe lamdama honno ɓe tawri aduna ɓe maki min ko mi yi aduna ko suudu marndu dambuɗe ɗiɗi. tadkhulu min babin natira dambugal goo ɗum woni sanga nde jibinaɗa naata e ngal dambugal ɗon ta a jooɗaki kadi seppaka nder suudu tongiɗa seppude yaha takhruju min babin akhar yaltiroya kadi nduya suudu ngala dambugal ɗimmal e dambude suudu ndun ɗum woni ñande mayɗa. ɓe maki kamɓe yeru ko neɗɗo on seppata ɗon hakkunde ɗeɗo dambuɗe ɗiɗi ko ɗum woni yeru gurnam makko ɗan gila ñande o jibina ha ñande o maayi. kamɓe noon annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓe waɗi wa oɗo dumunne 950 duuɓi ka hoore leydi ɗo. kamɓe ɓe maki ko ni ɓe yiri oɗo aduna. nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe hoore maɓɓe ɓe sifani hen ko honno ɓe jogitori oɗo aduna. sen daari moƴƴa ono ardi noon ka hadis abdillahi ibn mas'udi radiallahu anhu ɓe maaki wonne ñande goo men arno men tawi nelaɗon alayhi salatu wassalamu no waali e hoore gatal ɓa men hewti ɓe immi ɓe tooli kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam mi yi'i batte gatal ngal ko waɗi kon ka gaɓɓuɗe maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam. min daari ɗum ɗo men tawi no yurmi on saati mi wiɓe ya rasulallahi law ittahadna laka wita'a e ko onon yo nelaɓe allahu onon e teddude modi haranum on jaɓayno min naɓɓana on daɗɗudi ɗaatundi daɗɗudi ndi tawata o waaloto e mayri tawa hiɗon fowti harano ɗaatani on nder. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko honɗum ɓe jaabi ɓeɗo sahabaɓe ɓe maaki maali wali duniya ma ana fi dunya illa ka rakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha. ɓe maaki heyi min ko honɗum mi mari ko mi ɗetta e o aduna honɗum. ɓe maaki o aduna kadi ko honɗum mari ko ɗetta e am min ko honɗum mi mari ko mi ɗetta e oɗon aduna ko honɗum aduna mari ko ɗetta e am. ɓe maaki ma ana fi dunya min mi wona e nan ɗo gurdan aduna illa ka rakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha. si wona neɗɗo mo tawata ko wonɗo e setade kanko neɗɗo mo iwi e saare mo fokkiti saare ma himo iwi e leydi himo fokkiti e leydi ono waɗɗi noon mbaɗɗateri o ara ha e nokku tawa o ronki o hayno ɗon leggal marngal ɗowdi o jooɗo ka ley leggal ɗon o fowto yeru dumunne himo andi pellet mo mari sagara yaateɗo kadi on saati o immo kadi o yaha yeru ko oɗo waɗi kon e leygal ɗo leggal min ko noon mi jogitori ɗan ɗo gurdan aduna ko waɗi miɗo andi mi feƴƴay woni miɗo andi wana ɗo woni hoɗunde ande kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam hino kamɓe no ɓe makiri oɗo aduna no woniranimo ko sifa ɗum ɓe makanno abdoullahi ibne umar radiallahu anhuma kañum abdoullahi ibne umar radiallahu anhuma oɗo hadise arɗo ka sahihu lboukhari ibne umar ɓe maaki akhada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama bimankibi فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بماكي كو أيو عبد الله بن عمر ميدو وسيو ما ونير كأدنا دو وسي تاوي هوري كو أنتو إودو إسارغو أري إسارغو هدا أري كو أكودو كو أنتو فوكيتو دو نغاندي كودو كإسلام كو بالدي تاتي سجوتي ها بمعنى جوغي تورن دو غورندان أدنا وأردو دو ودوغول بالدي تاتي يسو دون فجأة kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanimo kadi ko ɓuri ɗum fanɗude ɓe maaki bal abiri sabili
aw abiri sabilin aw on ɗon ko bi ma'ana bal wuren wonirka aduna ɗo wa neɗɗo taƴowo laawol mana muɗum an oɗo neɗɗo hiɗa yiwi e saare ɗa fokkiti e saare ara e cawngo hiɗa feƴƴude e makkum wano feƴƴirta e kunɗon caw noon tawa a jooɗaki e makkum few no yarata ɗon noon waɗir noon gurdam maɗa aduna yanko janno misal muɗum neɗɗo mo tawata ko iwɗo wana ɗetten iwruɗo Bamako mo fokkiti yawgol sigiri ka saare no kanko on neɗɗo o feƴƴirta e ndeɗo saare moɗon tombo ko ɗo nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki jogitor noon ɗam ɗo gurdam aduna ko waɗi noon hiɗa andi ko a fokkituɗo ene on wonɗo feƴƴude ɗum kanko ko jogitiɗon kon fof o sooda ɗum ñaameteɗo ko jogitiɗon kon fof o ɗaɓɓay ɗum leydi ko darna ɗo ko jogitiɗon kon fof o accay ɗum ɗo e nde saare ɗo ka kanko neɗɗo on o udditoyi bagage ji makko ɗi wonde o hewtoyi kam fokkiti ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wasi yori ni Abdullah ibn Umar ɗum holli wonde e ɗan ɗo gurdan aduna goɗɗo innatama a ñamata ko weli e majjam goɗɗo innatama a ɓornotako ko laba ma a yarata ko weli ma a hoɗataka laba ma a waɗɗotako ko laba madama koko tawata koko yaadi e sharia dina kam wona ko harmin sharia on toganalima ko woni wata ɗin piiji ɗon ɗi fawe ha yejjitana lahara maɗa on tawa ko aduna on wonɗa yanganade ko si programme ji ma aduna yankoji ɗi gayni timmude si dara noon ene lahara on kadi ko honɗum e on ɗum mi watta na noon gerdete wona noon an oɗo neɗɗo watta ko waɗi oɗo aduna ko aduna mo tawata andu na an atti arde ɗo woɓɓe arino ɗo ɓe geri ko ɓe geri ɓe heɓali ko ɓe faala kon fof ɓe geri ko ɓe geri ɗo ɓe heɓali ko ɓe faala kon fof an kadi e hoore ma a naɓay woni ha e sa'a tawa hay joni ɗa luttidi e programme ji ɗi eɓɓuɗa hiɗa luttiri piiji goɗi himmanɗa ɗi faalaɗa tawa hendota ko ɗi mayde ara wippoma yaha ko ɗum waɗi si joomi mi wi ya ayyuha nnasu inna wa'ada allahi haqqun fala tagurrannakum alhayatu dunya wala yagurrannakum billahi algarur allahu jalla wa ala wi hey ko ono yimɓe ande dey fodore joomi moɗon nden ko nde goonga ko o wi on kon on luttata e o aduna ko goonga ko wi on kon si on maayi o immintinayi on kanko allah goto kala e moɗo yoɓe joddi golle muɗum ɗen wata on waɗu ɗum e ɗiɗi ko haqiqa mo tawata ko selluɗo kin allahu wi awa fala tagurrannakum alhayatu dunya ɗan ɗo gurdan aduna ɗa yiwɗon ɗo onon sikkuɗon ɗan no mawni wata ɗan ɗaynu on wata ɗan hodu on ko ɗum allahu wi wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur o wi aduna wonali si wona dakammewel ɗaynay kel a darnay ɗo kuɓeje molanade waɗa karo nder e ɓawa joɗɗina climatiseur naada bibliothèque ji jani naada armoire ji jani naada danɗe ɗe tawata ko molanade e buutuji muɗum ɗatuɗi weƴƴita moquette ji heewuɗi sooda coñci ɗi tawata ko ɗuuɗuɗi an oɗo neɗɗo ɗaɓɓa otoyi molanagi satta piriwi ɗaɓɓa sonnaɓe ɗuuɗuɓe ñande mayɗa tawa a yaltidata e oɗo aduna si wona kasange e hottollo ko ɗum marɗa ko iwda e oɗo aduna hadihi lhayatu dunya mata'un ghurur tan ɗo gurdan aduna ko dakamme mo tawata ko ɗaynowo ko ɗum waɗi allah tabaraka wa taala kanko ɗum ala qima tiɗuɗo ka makko nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki law kanat dunya ta'dilu inda allahi jalla wa ala janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran sharbata ma'in ɓe maaki ɗan gurdan aduna ɗan wonɗen e dogande ɗo folotiren e muɗum mo kala wiya kaari ɓuratalan heɓude hunde kaari e hunde kaari ka aduna ɗo ɓe maaki si tawi ɗan ɗo gurdan aduna ka allahu tabaraka wa taala hiɗan marno valeur ko wawata fotude e gabitawwol sonsoliwi kanko allahu tabaraka wa taala o okkortano kefeere ɗo yara ndiyam haranu aduna on no teddirno ka makko kanko allahu no tiiɗiri ka makko wano gabitawwol sonsoliwi allahu tabaraka wa taala o okkortano ɗo kefeero yeru surɓande wotere ndiyam ndaren heferaɓe hande ko woni wadde e nemaji eɗan gurdan aduna ko ɓe woni e ñamude ko ɓe woni e ɓornade ko ɓe woni e waɗɗade ka ɓe hoɗi e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji se yiɓe ɗo heeɓi waɗum ɗo fof ko sabu tawde oɗon aduna qima makko on tiiɗaka allah
allahu wi si aduna on qima makko on valeur makko on no fotayno e nelaɗo on maaki si ɗum ɗon no fotayno wa gaɓi tawwol sonsoli wi ka allah allahu tabaraka wa taala okkortano ɗo keefeero yara hay surɓande ndiyam ono enen hannde folotiral ngal fof ko ɗum ɗo kaari o darni nokkel kaari e nokkel kaari e nokkel kaari o ɓuratala kaari o soodi hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari o ɓuratala ene an hiɗa sikkude an e kaari hiɗa felliti allahu jalla wa ala windu artikaji moɗon ɗin o fonni ɗi fo pelleta fellitaɗum joni noon si tawi on monɗa eɓɓade allahu no windani mo artike ɓuuri ko windan maako a hilni gurdam maɗa ɗan fo e eɓɓagol on ɗon a perdi a eɓɓoto e makko ko eɓɓiɗa a hewtotakomo ko waɗi mo kala mon no windana yeru arsike muɗum sina ɗum ibnu adama ko wiyata oɗo kaarijo o ɓuratala modi ko ka dina allah ko ɗum allahu wi sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha السماوات والأرض عدت للمتقين وي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وي فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون mana munum si tawi an e goɗɗo on poɗodire wi'ugol kaari ɓuratala yiɗede ka allahu jalla wa ala poɗodire wi'ugol kaari ɓuroy talan heɓoyde teddungal ka aljanna poɗodire wi'ugol kaari ɓuratala wonde yiɗaɗo ka allahu tabaraka wa taala assahabatu hakada kanu sahabaɓen kamɓe ko ni ɓe wawno nelaɗon alayhi salatu wassalam si landine ko goɗɗum mo kala e maɓɓe adden ɗaren hakkunde aboubacrin e oumar radiallahu anhuma nde nelaɗon alayhi salatu wassalam landinoɓe islamu ha ton jini e jawle maɓɓe ɗen aboubacrin assiddiq radiallahu anhu ɓe mooɓoyi kala jawdi ko ɓe jogiti ɓe wi hay negese maɓɓe on ka sonnaɓe ɓen sagginta ɗon aboubacre mooɓuno addi omar abne alkhatabi radiallahu anhu ɓe yehi ɓe fecci jawdi maɓɓe nin pecce ɗiɗi ɓe detti feccere wotere ɓe addi kamɓe omar tawi ɓe andi ɗon hiɓe tañƴini ala ɓurɗo ɓe addude nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ya aba bacrin maha tarakta li ahlika aboubacrin ko honɗum accanɗa ɓengure maɗa nde aboubacrin ɓe maaki taraktu lahum allaha wa rasula mi accaniɓe toon rewgol allahu tabaraka wa taala e ɗoftagol nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam si ɓe waɗi ɗum ɗo allahu jalla wa ala yeɓataɓe ko waɗi arsikaji maɓɓe ɗin koye junngo makko woni omar abne alkhatabi radiallahu anhu ɓe landa kamɓe kadi ɓe maaki mi feccu jawdi an ɗin feccere mi accani ɓe feccere mi addi feccere ɗo omar ɓa ɓe ndaari aboubacrin ko waɗi kon ɓe maaki wonne ma sabaktu aba bacrin walla ya aba bacrin ma sabaktuka yawman illa sabaktani ɓe maaki wonne aboubacrin an ha hande min mi arali fiyen folotir e rewgol allahu tabaraka wa taala mi wawi eɓɓade e maɗa ko pellet ka yawɗe womi tawa hiɗa ɓurinmi heno ɓeɗon ko wonno suno maɓɓe gonko suno gonko ni wonir are abdourahman bun auf radiallahu anhu ɓeɗo no jeeya eɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu makuno fi muɗum abdourahman bun aufin fil janna ɓe maki abdourahman bun auf ko aljanna yaata ɓe jeeya e min al asharati al mubashirina bil janna abdourahman bun auf no marno jawdi moƴƴa ñandego ɓe jooɗi kamɓe abdourahman bun aufin radiallahu anhu ɓaɓe jooɗike ha gasi tawi ɓe horuno ɓe ɓannana ko ɓe huntorta kon ɓaɓe ɓannanama ko ɓe huntorta kon ɓe ndaari ɗi ñameteji ɓe fesi gonɗi maɓɓe ɗin hibbi kamɓe abdourahman bun auf ɓe landa ko honɗum fesini ɓe maaki ko ɓe anditi ko ñalande uhud nden ñanden sahabajo goto no shahindina sahabajo maketeɗo mushab ibnu umayr ɓe maaki oɗo mushab ibnu umayr ko neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa fewdo nelaɗon alayhi salatu wassalamu nela mushab ibnu umayr ko payku wonno tawi biro maɓɓe no jeeya e sonnaɓe ɓurnoɓe marde jawdi makka tawi kadi mus'ab bun umayr no jeeya kadi eɓe tawata biro muɗum no toppiti bimana ɓuraɓe toppitede ɓen e paykoy koye makka ono kamɓe mus'ab bun umayr
ɓe yi nelaɗo alayhi salatu wassalamu addi gonga ɓe jaɓi biro maɓɓe wi Mus'ab si tawi a jokki ko Muhammad alayhi salatu wassalamu addi kon mi taƴay kala ko mi waɗantama kamɓe Mus'ab bun Umayr ɓe maaki gase ɓe wakkili jokkugol nelaɗo alayhi salatu wassalam biro maɓɓe tertori ɓe ni kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jeeya ɓe nelaɗon atti imminde ɓe yawgol Madina noddoya faade e kaɗo dina ɓe noddoyi kadi faade e kaɗo dina nelaɗo alayhi salatu wassalamu heeɓi hande kadi ko wernaɓe Madina awwalu safirin fil islami ko Mus'ab bun Umayr ɓe maaki kamɓe Abdourahmane bun Awf oɗo e wawde ni oɗo ñande o shahindina tawi ko o waraɗo kadi fi sabilillah o waraka de fimo jiwgande biro makko o waraka fimo jiwgande baabe makko o waraka fimo jiwgande leñol makko o waraka fimo yeyi ɗaɓɓugol jawdi ko o warira tawi ko naɓimo ko litakuna kalimatullahi hiya al uliya kañum Mus'ab bun Umayr ɓaɓe shahindinama ha gasi on saati conci maɓɓe nin tawi ko ɗum ɗon woni ko waɗete kasange maɓɓe on tawi noon ɗum ɗon ko hunde nde tawata nde suddata ɓandu maɓɓe nu fof si tawi hawri hoore nden suddama teppe ɗe yalta si teppe ɗen pooɗitama hedde majje ɗe suddama hoore nde yalta oɗo sahabajo tertorɗo ni bi maana ko biro makko jaɓuno fop e jogitare o jaɓi kaɗo dina o maayi tawi kasange makko on ko lellitirte ko kaaki Abdourahmane bun Awf ɓe maaki wonde no gasa hara min oɗo arsike ko Allahu yanñaninmi ka aduna ɗo haray ko moƴƴiɗi mi woni gollude ɗi wollan jonnitude ɗo hara mi ala goɗɗum laakara ɓe maaki ɓe huuli ha tataw ko kamɓe Allahu wi azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna adaba al-huni ɓe maaki wonde ko ɗum maapine iɗan haray watte yili e ɗan ɗo gurnan aduna woni yimɓe ɓe tawata ko pelletu gurnan aduna ɗan ɗaynata en ha yedden joomi meɗen sifa ko sukaɓe heewɓe jogiti hande kamɓe e sagatalaku maɓɓe ngun ɓe ndaara ɗum ɗon ko jogitagol ƴiiƴan ɗan tawata ko hecciɗuɗan ko beeɗan diwa qa'idaji ɗi tata ko bonɗi qawa'idun sheytaniya qa'idaji sheytaneyankoji innugol sa fijali ka wonɗa ɗon paykun a fijoye ka wonɗa ɗon mawɗo hadihi talbisatun sheytaniya ɗum ɗon ko jiɓanɗe ɗe tawata ko jiɓanɗe sheytaneyankoje ni bal neɗɗo kala ko wonɗa suka e muɗum koye ɗum wurata e muɗum galiban ko waɗi ɓe wiyay man shaba ala shay'in shabba alayhi wa man shabba ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi ko heewi kon neɗɗo ko o woni suka e muɗum kon koye ɗum o furɗata ko o furɗi e muɗum kon koye ɗum o mayata ko o maayi e muɗum kon koye ɗum o immitoyto hara islam e hoore muɗum no hatton jini e sifa ma an oɗo suka anda noon si a darike yeru ko wawɗa darade kon Allahu no waɗi darotoɓe fi oɗo islam si a salike kadi darade no woodi darantoɓe ɗum Allahu wi fa in yakfur laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal kafirin si tawi onon sukaɓe moɗon ɓen ɓe salike wallude islam Allahu jalla wa ala wi kanko himo jonni ɗum woɓɓe goo ɓen no wakkilani fi ɗum hattirde wakkilagol laare gilay zaman nelaɗon alayhi salatu wassalam ko sukaɓe ɓuri naɓude kaɗo diina sen ndaari nde qur'anare nde yiyeten no mooɓa hande hiɗen jogiti ɗo ko golle suka ni Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu ko suka wonno wona mawɗo wonno wona ƴaƴƴarmajo wonno sakko inne o woni mawɗo Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ko suka wonno nde nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴinayno tawi ibnu abbasin timminali duuɓi 15 ɓe inni Abdullah ibn abbasin fillani en hadisaje ɗe ɓe itti e nelaɗon hadisaje wulure kañum e 650 pay kunkun heɓali duuɓi 15 o wawi fillade hadisaje 1660 hadis o heɓali 15 Anas bun Malik radiyallahu anhu fewndo nelaɗo alayhi salatu wassalam seeni Madina hari Anas bun Malik ko duuɓi 4 mari nelaɗo on waɗi Madina duuɓi 10 fewndo ɓe feƴƴinayno tawi Anas bun Malik timminali duuɓi 15 duuɓi 14 ɓe marno Anas bun Malik fillani en hadisaje guluji ɗiɗi
e temeɗɗe jeetati e capanɗe jeegoo e ɗiɗi. woɓɓe wi terlen guluuji ɗiɗi temeɗɗe jeegoo capanɗe jeetati e ɗiɗi 2682 hadis mo tawata ko payko ngun heɓaali 15 ans ko 14 ans o marno fewndo nelaaɗo on feƴƴinayi yumma mene aichata radiallahu anha nelaaɗo ko feƴƴinayno hari ɓe heɓaali duuɓi noogay kono ɓe filli hadisaje dolle guluuji ɗiɗi e temedere e sappo kamɓe yumma mene aicha ko ɓe filli mo heɓaali duuɓi noogay an noon si a ndaari a heɓi cappe noogay e joyi walla a heɓi capanɗe tati ma a fawi e dow ɗum ɗon an kadi koɗe jelu woni ko marɗa an oɗo neɗɗanke ka nder haqqille maɗa ko hadisaje jelu e hadisaje nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam annduɗa fi muɗum ɓeɗo fof ko sukaɓe wonnoɓe yangani kaadina abou hurayrata radiallahu anhu ko kamɓe ɓuuri marde kaawe e dendagal ɓeɗo fo waɗi abou hurayrata radiallahu anhu ko neɗɗo mo tawata ko silmunoɗo hitande jeɗɗaɓere hijriya amu haybara ɓawti ɗum nelaɗo on alayhi salatu wassalam ko terlen duuɓi tati ha nayyi ɓe wuuriti si ɓe feƴƴin abou hurayra ko wondi e nelaɗo on kon fof alayhi salatu wassalamu timmali duuɓi joyi kamɓe abou hurayrata radiallahu anhu ɓe filli dolle hadis sen detti sahihu lboukhari sahihu muslim sunan abi daoud sunanu tirmidi sunan ibni maja sunanu nasa'i ɗeɗo wiyeteɗe kutubu sitta ɓe wi hadisaje ko abou hurayra filli nder ton kon ko hadisaje guluuji joyi e temeɗɗe tati e capanɗe jeɗɗi e nayyi sen 1374 hadis mo tata ko wuuridi e nelaɗo on timmali duuɓi joyi angila heɓaɗa ka islamu ha hande ko duuɓi jelu waɗɗa ɓe wilenaɗen noon tu woni defte hadis o se watti musnad imam ahmadu on en watti kadalika muwatta u maliki on en watti sunanu darami on e ɗeɗo jeego woni jeenayi abou hurayra no mari nder ton hadisaje guluuji jeenayi e ko fawi guluuji jeenayi neɗɗo mo tawata o wondali e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓuuri duuɓi nayyi angila helli faɗa heɓi duuɓi jelu ko hadisaje jelu jannguɗa hara ko ɗe wawuɗa firde ko hadisaje jelu hunjiɗa ko ayeje qur'ana jelu wawuɗa janngude ko ayeje qur'ana jelu hunjiɗa ko ayeje qur'ana jelu woni ko annduɗa firo muɗum si tawi an a ɗetti sagata laaku maɗa ngu ana mbi ɗum e wallugol iblisu alayhi lana allahu tabaraka wa taala no waɗi sukaɓe ɓe tawata ko gaynayɓe fi kaɗo dina makko anda tum noon si a moƴƴini ko hoorema moƴƴinanɗa si a bonni ko hoorema bonnanɗa allahu wi man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha kala fewuɗo ko hoore makko o fewani na goɗɗo goo kala ɓoyliɗo kadi ko hoore muɗum ɓoylani o wi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha si on moƴƴini ko hoore mum moƴƴinan ɗum si on bonni ko hoore mum bonnan ɗum kanko allahu tabaraka wa taala o wi en man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alayha kala golluɗo ko moƴƴi ko hoore makko kanko o waɗani kala bonnuɗo kadi ko hoore makko waɗani laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat ko golluɗa kon ko moƴƴi no wodanma kala ko faggitiɗa ko boni kadi na goɗɗo go waɗanɗa ko an oɗo watti jomum mi wi ya ayyuha nnasu innama bagyukum ala anfusikum hey ko ono yimɓe si on bewi bewre moɗon nden ko hoore mon artata si tawi a woni yarowo beere a sikki ko goɗɗo wonɗa ittade mone a woni shirkowo a sikki ko goɗɗo wonɗa ittade mone a woni yuppowo tuuba a sikki ko goɗɗo wonɗa ittade mone a woni waɗowo jolokowol ka dande ma a sikki ko goɗɗo wonɗa wadde a woni waɗowo zina a sikki ko goɗɗo wonɗa wadde a woni heɗotoɗo musique a sikki ko goɗɗo wonɗa wadde a woni fiimowo cigarette e fiimowo dorogu a sikki ko goɗɗo wonɗa wadde allahu wi bewre maɗa nden koye hoorema woni ko nde artata e hoorema si a golli ko moƴƴi a gollani hoorema si a salike kadi ko hoorema woni ko fawɗa eɗen haray koyen anndu wonde ɗanɗo gurdan aduna koye wattu ile majjan jon noon an neɗɗon a wuura e ɗanɗo yeru dumunde happaɗo ɗum kadi si ɗan gurdam maɗo juuti ko ɗan juuti wo ko ɗan juuti ko pellete hiɗa habbi hunde wotere nde tawata la yahtalifu fihi mu'minun wa kafiru
nden ɗon hunde julɗo e keefeero gomɗinɗo e keefeero luutondira fi mayre innahu lmaut ko ɗon nde ɗo mayde julɗo no gomɗini mayde no woodi keefeero no gomɗini mayde no woodi ɗum ɗo a heɓata goɗɗo innowo ma wonde o kanko o maayata tagaɗo ko haqqille makko ɗen koɗe sotti wo koɗe sotti koɗe sotti wo koɗe sotti ko haqqille makko ɗen dirti wo koɗe dirti ko yimɓe innata mo feeti wo mo feeti si o innima o watte hunde kaari ko ɓuri tiiɗude ko kammantama kon ko ente mi warete kanko tigi haqqille ɗen e yaade kono mo tabintini mayde no woodi ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hunde pellital allahu jalla wa ala o waɗi nde ɗo mayde nde accata moƴƴo si nde accayno moƴƴo nelaano alayhi salatu wassalamu heddotono nde mayde accata bonɗo si nde accayno bonɗo firawnu alayhi la'ana heddotono nde ɗo mayde nde accata mawɗo si nde accayno mawɗo annabi nuhu alayhi salam ɓe heddotono nde mayde accata paykum si nde accayno fanɗuɗo duuɓi nde accayno boobo fuɗɗiɗo memminade ka nder rangawol biro makko tawa o yaltide bete e wonki kono ko njelo woni waɗanteɓe wonki ka ɓe heɓi ɗon lebbi nayyi ka nder reedu biro maɓɓe nde ɓe heɓa lebbi jowi tawa ɓe maayi kadi nder ton ɓe yalta tawa ɓe yaltidaali e wonki nde ɗo mayde nde ndaarata fiiɗa mari nde ndaarata fii ko a baaso nde ndaarata fii hiɗa laba nde ndaarata fii hiɗa kaani nde ɗo mayde ko honɗum ndaarata ko lajal ngal happanaɗa ngal allahu wi wa li kulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun o wi yimɓe kala yimɓe no mari ka ɓe happana si ɗum noon hewti an neɗɗon a nennantake goɗɗum hay ko ɓuri e fanɗude a adintinantake kadi ko ɓuri e fanɗude ko waɗi si allahu wi walan yuakhira allahu nafsan ida jaa ajaluha kala wonki no kiway wono kiwayi si sa'a makki on hewti allahu tabaraka wa taala nennantake a anda ko honde tuma ɗum ɗo woni arde joomi men ɓangini wonde ko ɓe maya kullu nafsin zaiqatul maut kanko allahu o wi kullu shay'in halikun illa wajha o wi kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami kanko allahu o wi wama ja'alna li rajulin min qablika alkhulda afa in mitta fahum alkhalidun o wi innaka mayyitun wa innahum mayyitun ɗum ɗo fof kanko tabaraka wa taala ko hollugol ma wonde a maayay an oɗo neɗɗo ñande no mayɗa an oɗo ɓiɗɗo adam wona jantorɗen noon ka arande laawol ka tawi ɗon ɓengu ma no wullude walla moodi ma no wullude baaben ma e biro ma e siɓɓe maɗa e kawtal e yiɓɓe fof no wullude eto nden ñanden tawa a wona neɗɗo wonɗo wullude hoore maɗa eto an nden ñanden tawa hiɗa welti eto an nden ñanden tawa sifure ma on rondama ko yawi qaddimuni ardinelan tinninelan eto hattirde etagol tawa nden ñanden koni etoɗa an tawa ko malaikatur rahma woni ko jaɓɓoto oɗo ruhu maɗa tawa mo uuri ɓe sudda oɗo ruhu maɗa e nder kasange iwɗo ka aljanna uuruɗo ɓe ƴawnama wonki maɗa ki ruhu maɗa on ko uuri kon malaikaɓe ɓen ɗum ɗo hewta ɓe dendagal maɓɓe ɓe du'anoma ɓe weltanoma eto tawa ko ni wonirta nde ñande hara wonali nde ñanden malakul mawti ara e nodda oɗo ruhu maɗa o salo kañum malakul mawti pooɗiramo sattende yaltinamo ta ko ruhu tuunuɗo tawa ko ruhu saltiɗuɗo tawa ko ruhu soɓuɗo tawa ko ruhu luuɓuɗo tawa ko malaikaɓe ɓe andanɗa hoorema ko malaikaɓe lette woni ko jogiti bulle molanade ittade ka yiite hara ko ɗon woni koɓe cukkata oɗo ruhu maɗa oɗo o luuɓa ɓeɗo malaikaɓe ɓe wowlama konnguɗi bonɗi goto kala e maɓɓe huɗama kala ka hikkori eto nden ñanden hara ko a neɗɗo mo tata ko a neɗɗo moƴƴo ko waɗi ko nden ñande woni ko accata ɓawo ma ko yanganinoɗa e piiji aduna ko nden ñande woni ko hotata ka jomi maɗa tabaraka wa taala hay inde ma nden ñanden ka waliɗa ɗon a nodditirtake inde maɗa de ko waɗi ko ɓe innata ko ɓanne fure on fii ko ibrahima wiyeteɗa ɓe innata adde ibrahima ɗo fii ko ceerno kaari wiyeteɗa ɓe innata adde ceerno kaari ɗo
nden ñande gananta ɓe na adde alaji kaari adde général kaari ko ɓanne fure on ɗo konto fure on woni mo ka laftane konto fure on woni mo lootede konto fure on woni o gaynama heblede himo ka yeeso ka qibla juulirde awa haray sukaɓɓe yo ɓannan en fure on ɗo nden ñande ɓe nata ɓannane en kaari ko ɗum ɗon hollata wonde yawma idin tufariqu dunia nden ñanden a sertay woni e aduna a sertay woni eɗan ɗo gurnan aduna jon noon iwgol maɗa ɗo a hootay woni e gurdan ngo no wiye alhayatul barzakhiya allahu jalla wa ala foduno en ɗum o wi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra o wi wallahu anbatakum min al ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja o wi ko e ndi leydi o itti baabe men adama o tagi enen fof kadi ko e mayri woni ko o nattata en kanko allahu tabaraka wa taala tasko moƴƴa kaɗo ngayka ka natoyta e muɗum no wiye alqabr ngayka ka andanɗa hoore ma marɗo e miskino lanɗo e laamaɗo dimo e jiyaɗo on fof moɗon koye ndi ɗo leydi woni ko wattinte ɗo nden ñanden yaltineɗa e étage molanaɗo marɗo ko mari kon fof yaltineɗa e coñci sattuɗi piri yaltineɗa e otoje molanaɗe an oɗo neɗɗanke waɗeɗa e kasangewum ko gandanɗa hoorema ko métre ji seeɗaji fawaneɗa ɗon hottollo an oɗo neɗɗo addeɗa wallineɗa e kan gayka tawa hay a ajjintake e gayka kan hakke ko ka faaɗi kon ko be wallinireɗa beccal waloɗa ɗon si tawi hawri yimɓe ɓen dowgano innude yaasi on no wuli tawa an innugol yaasi on no wuli ɗum no woɗɗuma ko waɗi an hiɗa ukkede e ndinɗon leydi goɗɗum ɗette fawe hoorema piɗe ɗen ma birkije ɗen gayne ha ko fawe hoorema yeeso ɗum noon kadi leydi ndi watte e hoorema an a wolta fi ko wuli nden ñande si tawi hawri ko ndiyam woni saajude tawa ko loope ɓe innata wonde waɗanen mo siman nder ton ɓe innata wonde weƴƴitanen mo nder ton ammo tawata har hay si tuundi memima hay si a ari tawi saffaji ɗin ɗi gayni hewude ka gate ko ka leydi woni a innaya juulidata e coñci maɗa ɗin ka leydi ɗum ko ɓe habboɗa tawa an nden ñanden ko e nder loope woni ko wallinteɗa haɗa koye ɓe ñeɗu ndiyam ɗan haɗan ɗuyto ɓe wallinama e heeroɗe ɗo loope a anda fi hoorema a anda fi hoorema jon noon wona e ɗan ɗon gurdam wiyeteɗan alhayatul barzakhiya si tawiɗa moƴƴuno kaburu maɗa o yaññe o wonanama honɗum o wonanama ko wiyete ko rawdatun min riyadil janna weendu ndu tawata ko jeyandu e beeli aljanna dakmitoɗa e muɗum neminoɗa e muɗum fowtoɗa si a moƴƴano wontanama hufratun min hufarin naari ngayka jeyaka e gayɗe yiite tawa ko an e lette ha ñande dargal ngal ngal dari jon noon yimɓe ɓen aroya kadi e ɗan ɗon gurda wiyeteɗan alhayatul ukhrawiya ɗa yimɓe boy sikkiti fi muɗum ɓe sikki allahu immintintaɓe allahu azza wa jalla o wi wonde allahu alladi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh o wi kanko allahu woni fuɗɗuɗo tagu ngun o sincigu tawi ngu ala o immintinoyangu kadi kanko allahu immintingol tagu ngun ɓuuri mo newanade eɗi hay tagugol ngu ko yimɓen sikki kon ko ɗum ɓuuri sattude ko ɗum waɗi so wi wama khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida o wi tagugol on e immintingol on fof no wanimo wa wonki wooti saabu honɗum innama amruhu ida arada shay'an e yaqula lahu kun fayakun ko ɗum neɗɗo yedduɗo ɗum ko neɗɗo mo tata fi makko no hawni allahu wiya walam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa ida huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim o wi e o neɗɗo yaali menen ko immorde toɓɓere maniyu men tagi mo darade o piyana men mise o ɗefta bimana ƴiye wuɗude o muncitaɗe yeeso nelaɗo amen on o inna ko hombo woni ko wawi wurnitude ɗen tawi ko waɗi ɗum ko ubay ibnu khalafin woɓɓe wi ko abdoullah ibne ubay ibne khalaf ɓaɗelaɗo maaki alayhi salatu wassalam se maayi jom men immintino en o immi o yeehi ha ka berɗe o hoccoye ƴiyal neɗɗo mayɗo ko neeɓi o wari o muncitingal yeeso nelaɗon alayhi salatu wassalam
o wi hiɗa wawi men innude si goɗɗo wa'i ni o immintinoyte ko hombo watamo immintinde. Allahu wi qul yuhyiha alladi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. innumo on sincuɗo ngal ƴiyal hari ngal woodaka ko on immintinta ngal. ɗum waɗi so wi wa yaqulu l insanu a idha ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkuru l insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الله ينتنو دارو إن من أنا زمي ماي مي وي هونde kare mi immintinoyte jomi me wi hey o neɗɗo andi taali menen mi woodi mo ari o ala oɗum e feraɓɓe mbaɗarike e fewtinelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe inni wonne a ida kunna idaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa fasayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa قل عسى أن يكون قريبا. الله تبارك وتعالى ويبدو هي فرابة فوتين لانو أمينغم بوي أنا اسمي وني يودو من منشتك من تنويت من وانتا كدنغور نانكسان من وانتا تاغو هسو الله وين لانو أما كمي سنون فالا وني كاجي ما سيو ماي ونون كويته كون جاندي ko fellete Allahu immintina sa wolni be dum kadi be innete sime wayno ko mo immintintamen qul alladhi fatarakum awwala marra wiuɓe ko on taguɗo on ka arande laawol o sinci on tawi o woodaka o wiɓe dimbante koye maɓɓe ɗen ka yeddugol ɓe nawa ko honde tuma ɗum watta ma kamɓe asa an yakuna qariba. idan haray allahu tabaraka wa taala o fodi en ko wiyete kon ummutal wonde o immintinoyay en si tawi kanko allahu tabaraka wa taala o immintini en ha gasi kanko allahu jalla wa ala o jonnitay gooto kala e meeɗen joddi muɗum ngal ɗo ko ñallal ngal tawata ko ñallal hulɓiningal ñallal ngal tawata ko mawngal ñallal ngal tawata hay gooto e meeɗen luttatake o wi aynama takunu ya'ti bikum llahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir. nokku kala ko wonɗon e ɗanɗo gurdan aduna joomi moɗon tabaraka wa taala o addoyay on si tawi hawri woɓɓe e moɗon ko mayɓe surraka leydi o addoyeɓe si tawi woɓɓe ko yiite sunniɓe o immintinoyeɓe si tawi woɓɓe goo woni ko ndiya yooliɓe o immintinoyeɓe si tawi ko kulle ñaami ɓen tigi kadi walla ko e bombe je woni ko éclati ɓe munci allahu wi aynama takunu ya'ti bikum llahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir. ɗum waɗi so wi wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada menen men mooɓoyay ɓe yimɓe fof min accata e maɓɓe hay e gooto ko honno noon mooɓiroyteɗa nden ñande ɓelano maaki alayhi salatu wassalam yuhcharu nnasu yawma alqiyamati hufatan uratan guralan buhma ɓe maaki yimɓe ɓen mooɓoyte yawma alqiyamati tawa hay gooto e maɓɓe waɗa paɗal peer paɗe ko marnoɗa kon fof a acci ɗum aduna tawa gooto e maɓɓe waɗa hay garawol conci ko marɗa ɗon fof a acci ɗum aduna tawa mo kala e maɓɓe ko taƴi e muɗum kon ko taƴano e muɗum kon no arti e makko tawa mo kala e maɓɓe nden ñanden ko o meldari o wonda hay e hunde. yumma aishata radiallahu anha ɓe maaki ko ono yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo daro nden ñanden himo laaɓi pos e inoɗa baaɓe makko e inoɗa isiraɓe makko e inoɗa bandiraɓe makko ɓe maaki nden ñanden fiyake on no mawnani jama o kaɓe darindirta awraji allahu wi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yugnihi gooto kala e maɓɓe nden ñanden no mari ande nde tawata nden ɗon nde yonaymo kanko neɗɗankiro. oɗum waɗi sen daroyke joomi meɗen tabaraka wa taala o wiyay laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin on ari men hande wano men tagirno on noon ka arande laawol no yaltirɗon noon ka rangaji biro moɗon ko noon arduɗon men kadi ko waɗi a yaltunde ñande ari ala suudu a yaltunde ñande nga ɓornaki conci a yaltunde ñande nga waɗa paɗe a yaltunde ñanden fus a ala ko noon kadi tawroytamo kanko allah. allahu jalla wa ala o wi wonde laqad ji'tumuna furada wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum on ari men hande mo kala e mon no laaɓi pos
galleji komin arti kuno o fof on acci ɓaawo ko wona noon coñji komin arti kunongon acci ɓaawo geseli komin arti kunongon acci ɓaawo kange e haalisi komin arti kuno o fof on acci ɗum ɓaawo on ari hande ko onon tu woni yeeso amen ɗo an oɗo ɓiɗɗo adama tas ko ngal ñallal anditangal yo ngal ɗo ñallal hulɓine yumma meɗen aishata radiallahu anha ñande go ɓe miijitino fi ngal ñallal ha ɓe fesi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ndaari aicha ɓe maaki ko honɗum wonma wullinde aicha yumma aicha ɓe maaki wallahi ko yawma alqiyamati mi anditi ko ɗum wolla wullinde kamɓe yumma meɗen aicha ɓe fewti nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki menen ɓengureji moɗon onon nelaɓe allahu ɓen yawma alqiyamati on andi to yay men nden ñanden tawa on nafay men eɗe ko nelaɗon alayhi salatu wassalam jaabino ko yumma aicha ɓe maaki menen nelaɓe annabaɓe ɓen aro yeyi e alhaaliji tati nden ñanden menen tigi men anditata hay e goto sina hoore amen taway maapinamen ɓengu amen maapinamen geɗaljo amen maapinamen biro amen maapinamen baben amen ko hoore amen anini men ko ɗum waɗi ko hadisu shafa'a hadis abi hurairata radiallahu anhu si jama on dari ke haaleɓi ɓe moɓodiroyeɓe ara ɓe tawa adama alayhi salatu wassalam awwalul anbiya'i wa abul bashar ɓe inna hey adama min tampi min soñjike a yiyali ko min woni e mum kon accu jeejanamen allah yo o ar o ñaawa hakkunde tagore nde adama alayhi salamu ɓe maaka nafsi 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 ɓe maaka hey ko hoore am maapininmi hannde fi hawwa maapinalam fi geɗal ɓe am ɓe hay gooto maapinalam kam mi woni ɗo hannde ko maapinimi ko simi daɗay min miɗo innano watta mi ñaamu leggal gootal ka aljanna mi ñaami ɓiɓɓe ngal leggal ɗum le allahu yafanino keɓe ɗum ɓe maaka nde ñande wonde ko ɗum ɗon maapininmi hannde an ko jelu ñaamuɗa ko harmi ko jelu ñaamuɗa ko allahu tabaraka wa taala haɗuma ñaamugol adama ɓe maaka wonde ko fi ngal ɗon leggal maapini ɓe kamɓe nden ñanden tele joomi men tigi wi wonde min yaafanino adama summa taba alayhi wa hada kamɓe adama ɓe maaka mi haynike joomi men hannde allahu tabaraka wa taala himo tikki tikkere nde tawata ko atti hannde ko o halkuno ɗiya moftali fof tawi tikkere makko nden hewtali on degré ɗo hannde kadi si feƴƴi kanko allahu jalla wa ala o tikkatawa nden ɗon tikkere yahe ndaaron nuhu si kanko o suusa min mi suusata adama alayhi salam yimɓe ɓe yaha tawa annabi nuhu alayhi salam kamɓe annabi nuhu kadi ɓe maakira no adama maakiri noon ɓe holla kamɓe kadi no ɓe yiiri noon allah tabaraka wa taala hannde ko hoore maɓɓe tum maapini ɓe fi geɗaljo maɓɓe maapinaɓe fi sonnajo maɓɓe maapinaɓe ɓe holla hiɓe okkano du'a jaabotoɗo ɓe tori hoore mofte maɓɓe ɗen ɓen halka ko ɗum maapini ɓe kamɓe annabi nuhu ɓe maaka yahe tawon on no ibrahim on ɗon ɓa ko jaatigui allahu no gasa kanko o suuse yimɓe ɓe gara tawa ibrahima alayhi salam annabi ibrahima watta ka ɓeeɗa watti ɗon ɓe maaka miɗo wowluno konnguɗi tati tawi alhaali majji on ka haqiqa e ko feeñi kon ka kene no luutodiri karmo koɓɓen ɓe maakile ɗum ɗon e hoore muɗum wiyatake fenande ko waɗi annabi ibrahima ko ɓe janti ɗon kon si a ndaari firo mum gon a tawa no yaadi ono annabi ibrahima ɓe maaki ko ɗin ɗon konnguɗi maapini ɓe nden ñande fi sarata aaninaɓe fi hajara aaninaɓe fi ismaila e fi ishaqa maapinaɓe nden ñande nafsuhu ko hoore maɓɓe maapini ɓe annabi ibrahim ɓe maaka yahe ka muusa jama on ara tawa annabi muusa ɓen kadi e hoore muɗum gantino miɗo tappuno qibtiyankejo neɗɗo keefeero misrayankejo tawi mi tewaki warugol mo o maayori e muɗum ko ɗum maapininmi min kadi hannde fi gooto maapinalan sina hoore yahe ka isa ndaaron si on ɗon suuse ɓe ara ɓe ta annabi isa gantino ɓen kadi holla ko hoore maɓɓe maapinimi ɓe inna yahe ka muhammad alayhi salatu wassalam si ɓe ari ɓe tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jantike nelaɗon maaka alayhi salatu wassalamu ana laha ana laha ana laha koko ɗaɓɓirɗon ɓe fof ɓe suusata wadde ko min allahu okki ɗum ko ɗum wiyete alshafa'atu l uzma ko ɗum innete bimana almaqamu lmahmud ko ɗum allahu wi asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe immoɓe sujjanoya allahu tabaraka wa taala kala e arshi makko ɓe mantamo kanko allahu jalla wa ala ɓe coobamo kanko allahu subhanahu wa taala
الله يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع ko ayye Muhammad ɓantu hoore maɗa nden wowlu ko faalaɗa wowlude ko nananeɗa toro ko faalaɗa torade kon okkeɗa tefu kadi ɓe faalaɗa tefande ɓen tefineɗa nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe jeeja rabbu samawati wal ardi yo ar o ñaawa hakkunde tagore nde kono nelaɗon alayhi salatu wassalamu e okkede ɗum ɗo ko ɓeeɗo makani yumma meɗen Aisha no ara e nokkeli tati ɓe anditata ɓe nguure maɓɓe ɗe ɓe maki sanga nde tawi ɗereli ɗin no jonnitede mo kala e meɗen ko golli kon ka winda ɗon ɓe andi jomum e wi'i en wa inna alaykum la hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun o wi en ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid o wi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba neɗɗo kala neɗɗo neñanden o waray o jonnite bindi golle makko no woodi jonnitirteɓe ñaamo no woodi jonnitirteɓe nano no woodi jonnitirteɓe ɓaawo allahu jalla wa ala ko ɗum o jantani en fa amma man utiya kitabahu bi yamin o wi wa amma man utiya kitabahu bi shimali o wi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi ɓeeɗo fof ko hettirowo sengo ñaamo woni ko malete fa huwa fi ishatin radiyatin joomi menen tabaraka wa taala o waɗiroyeni nelaɗo on maaki ɗon noon ɗo yo mi anndu siko ñaamo mi hendiroyto ma ɗo yo min anndu siko ñaamo ma nano ma ka ɓaaw keeci ɓe annditata sonnajo amen ɓe annditata ɓiɗɗo amen ɓe annditata bandirawo amen ɓe maaki hunde ɗimmere nden sanga de balance ji ɗi wallina addoye moƴƴi maɗa ɗin e bonɗi maɗa ɗin joɗɗine noon ndaare ko on ɗum e muɗum peesata nelaɗo on maaki sallllahu alayhi wa sallam ɗo yo men anndu si tawi ko moƴƴi amen ɗin jiccata tawi ko bonɗi ɗin ɗon kadi mapintamen hay e gooto sina hoore amen ɓe maaki wonde sanga nde sirate on kadi ka lumbeteɗon ka joomi meɗen tabaraka wa taala waɗi oɗo sirat kolewal ngal tawata ko waalingal ka hoore yiite jahannam yiite ngen no fatude ley kolewal ngal tawata ko sewngal ndaren imam ibnul musayyib ko ɓe maaki fi sirate kon no gasa yimɓe yuuɗuɓe meɗen no sikkude sirate ko kolewal ngal tawata ko yaajungal saïd ibnul musayyib ɓe maaki ɓe tawata ko jeyaɓe min kibari tabi'in ɓe maaki menen yottike men immorde bi maana e sahabaɓe ɓen wondema kolewal sirate ngal no sewi ɓuri leeɓol ibnu adama no sewi ɓuri leeɓol maɗa ngol si a itti leeɓol ka hoore maɗa walla a itti leeɓol ka mbaykoji ma a ndaari ngol ɗon leeɓol no sembi ɓuri kolewal aafangal ngal ka hoore jahannam ɓe maaki ngal kolewal ɗon kadi e hoore muɗum no weli ɓuri kaafa ka tawata ko welnaka hattirde welugol ɗum ɗon no aafa ka hoore yite jahannama kala bibuji no sera mana muɗum ko wiyete barbele kon ɗum woni bulle ɗe tata ko janɗe ɗum no waɗa sera neɗɗanke kala neɗɗanke alamo feƴƴata ɗum alamo rewata ɗum allahu wi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ttaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya o wi ala e men mo tippata koye ngal ɗum ɗon noon wona ƴoyre ma dandatama ɗum wona ñeeñal ma dandatama ɗum allahu wi thumma nunajji ay ko menen dandata cheikh mouhammad bun salih al uthaymin alayhi rahmatullahi ɓe maaki wonde madama en andi no nelaɗo alayhi salatu wassalam makirani en noon mo kala feƴƴiray ɗo yeru embere moƴƴi makko ɗin no woodi woɓɓe ɓe tawata argol maɓɓe ɗon ko wano maƴirta ni ko noon ɓe feƴƴirta woɓɓe aray tawa feƴƴugol maɓɓe ngol ɓe waywa hendu woɓɓe aray tawa ɓe yawiri wa puccu no dogirta hattirde dogugol woɓɓe yaray no tagaɗo dogirta woɓɓe seppay sakkitotoɗo feƴƴude on ɗon ko yo dirbo o fofo si o yeehi seeɗa yiite ngen sunnamo seeɗa o yaha kadi seeɗa nge sunnamo seeɗa o yaha ha si o lumboyi o yeƴƴito o ndaara ngeɗo yiite ko woni fatude ley o daro inna alhamdulillahi alladi najjani mink alhamdulillahi alladi a'tani ma lam yu'ti ahadan min alalamina tawa pelleti yimɓe goo feƴƴino ɓen ha fayda ha yiite nge wiyete yi aali ɓe kono kanko
sabu ko yi'i ɗon kon o hayni ɗum woɓɓe goo no morto woɓɓe goo e hoore muɗum tippay koyngal ngal tumɓe uggoyo tawa ko sabu bakkatuji ɗin cheikh Ousaymin ɓe maaki yawugol maɗa ngol ɗon e nennagol maɗa ngol ɗon pop ko yeru no yawirɗa noon jogitagol sharia allahu on ka aduna ɗo e yeru no nennorɗa noon si tawi innama waɗugol tawi a yaway waɗude innama accugol a yaway accude ka sirate a tongotako si tawi noon innama waɗe a miijoto duuɓi taw ɗuuɗuɗi ko honno gerdata ɗum si innama acce a miijoto duuɓi heewuɗi ko honno accirta haray andu ko a woni tongoyde hoore ma ka hoore sirata nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam ɗiɗo nokkeli tati ɓe anditata ɓengu maɓɓe hay goto ɓe anditata ɓiɗɗo maɓɓe hay goto ene nelaɗo alayhi salatu wassalamu si anditoyali goɗɗo goo an e min ko hombo anditoyten hombo anditoyten jon noon si lumbama ɗon tawi a wawi lumbude alhamdulillah yaha aljanna si tawi a wawali lumbude tawa ko yiite ɗon kadi a felata hay e goto sina hoorema haray ande wonde pellet ko ni woniri alhaali fiyake o joni noon si aroyama natama aljanna naata ɓe naati naata ɓe yiite naati yawoyi ha ɓe naatuɓe yiite eɓe tawata ko maayuɓe tawi ko julɓe ɓe sumi yeru ko ɓe wiya yoɓe sumu kon tele nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki jandi joni ɓe wi labisina fiha ahqaban ɓe ñiiɓoyay ka nder yiite toon huqubuji na huqubu gooto o wi ɓe wi abdoullah ibne oumar filli ke nelaɗon alayhi salatu wassalam maaki huqubu gooto ko duuɓi 60 duuɓi lahara wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ñallal ka makko kanko allahu ko duuɓi wulure ka aduna ɗo si goɗɗo calculi ɗum duuɓi 60 lahara ɗum ko duuɓi 1,9 e duuɓi fawɗi allahu tabaraka wa taala neɗɗo si naati ka yiite o waɗay waɗiɗo si o yalta ko ɗo wiyete neɓaali duuɓi 28 millions e ko fawi calcule moƴƴa 28 millions e ko fawi taɗo neɗɗo harana yiite ngen memi mo dey koko yiite ngen memi kon memi mo en fof ɗen anditanamo ndiya wulɗan si hewti ɓi adama ma nebba wulɗan si hewti ɓiɗɗo adama en fof ɗen anditanamo ɗa noon ko kanko e yiite ngen tigi ɗum kadi na ngeeka aduna ɗo dey ko waɗi ngeeɗo nelaɗon maki alayhi salatu wassalam narukum hadihi allati tuqiduna juz'un min 70 juz'in min nari jahannam ɓe maki nge yiite nge wonɗen huɓɓude ɗo ko peccum gotum e pecce 90 yiite jahannam woni ko adda sahabaɓe maaki ya rasulallahi wallahi in kanat la kafiya hara ko nge aduna ɗo allahu wi si goɗɗo yeddimo o naadaymo e magge nge yonayno kono nelaɗo maaki alayhi salatu wassalamu bal duriba fil bahri marratayni kum peccum kadi itta kum ka jahannama nanon kun ardi ɗo kun saƴƴita ka nder bahru laaɓiji ɗiɗi ko ɗum hendiɗen ɗo ko ɗum marɗen ɗo ko saƴƴita ka nder bahru laaɓiji ɗiɗi peccum gotum e pecce 90 joni noon si ɓen ɗo yaltoyi ka yiite ɓe artirama ka aljanna allahu jalla wa ala o ɗetta mayde nden o waɗa mbaadi sakari ɗum adde darne jonne malaikajo o daro hakkunde yiite aljanna o ewno ya ahlal janna kono yo yimɓe aljanna ɓe ɓanta koye maɓɓe ɗen o inna tarifuna hada ɗon andi ɗum ɓe inna naam innahu l maut o mayde ni o ewno ya ahlal naari kono yo yimɓe yiite a tarifuna hada ɗon andi ɗum ɓe wiya naam innahu l maut o yamire o hirsa sakari ndin o ewno o wiya ya ahlal janna khuludun bila mautin on luttay woni e nema on mayata wa ya ahlal naari khuludun bila mautin kono yo yimɓe yiite kadi on luttay woni e konko yiwɗon ɗon on mayata few ɗoni la yamutu fiha wala yahya haray ko ɗum ɗon woni fiyake seeɗa e ko jantiɗen ko yowodiri rihlatul insan ko fi honɗum ko fi yen andu goo allahu jalla wa ala no mawni en duwaka mo yawade ɗiɗi yen anduɗan ɗo gurdan aduna meɗen en feƴƴay woni naɗo woni hoɗunde meɗen nde tati yen andu ko to duwaɗen gollande ko hanuɗe wakkilade hattirde wakkilagol kon fiwata en perɗo e nden ñanden hada wa billahi tawfiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.